siza Nkosi ngokuthemba ukulunga kaYesu. Siza Nkosi ukuthemba ukunxusa kaYesu. Siyazithoba phambi kwakho kula maxesha Nkosi okugqibela emhlabeni siphila. Asinawo amandla Nkosi okumelana nezimo zomhlaba. Sizozithoba Nkosi ucela amandla. Sizocela Nkosi usilungiselele nezinto ezisazokwenzeka. Usipha amandla Nkosi okubhitha kuzo. Usipha amandla Nkosi okunyamezela. Ngiyabeka Nkosi yezulu njengoba sifunda ilizwi lakho. Imindeni yonke emamele Nkosi isifundo. Wazi wonke Nkosi umuntu kuyo yonke imindeni lapha emhlabeni. Wazi Nkosi zonke izimo ezisemakhaya. Ayekho Nkosi umuntu angamazi. Ngiyacela Nkosi ungenelele uncede kakhulu. Siyakudinga Nkosi yezulu. Siyakudinga Baba kakhulu, ndiyakucenga sinothando. Umoya wakho oyingcwele usebenze ezinhliziyweni zabantwana, ezinhliziyweni zabazali. Usebenze Nkosi bakube khona ukubuyisana kubo bonke, kakhulukazi Nkosi kube khona ukubuyisana nawe. Ndiyacela Nkosi yezulu kakhulu nami njengoba ndizothetha ngoku ungigcwalise Nkosi umoya wakho oyingcwele kwande umntwana. Awukho Nkosi ndingakuthetha ukuhlakaniphile ndingancedwa nguwe. Cela ungenelele kakhulu Nkosi yezulu. Siyacela konke, cela Nkosi unoxolo for izono zethu. Cela usixolele Nkosi ukuze kungabi khona esithayo ngokubuso bethu nawe. Cela konke ngegama likaYesu Kristu Nazaretha. Amen. Bazalwane, nginibingelele nje ngegama likaJesu Kristu. Amen. Namhlanje bazalwane sizofunda isifundo esibalulekile kakhulu. Sizofunda ngenhloso yocebo losindiso. Sifunda nje ngenhloso yecebo losindiso. Sifisa ukubuka namhlanje elizwini likaNkulunkulu ukuthi kahle kahle yini inhloso yecebo losindiso. And ngiyakholwa bazalwane ukuthi lesifundo esikanje sizosiza abantu abaningi ukuthi insindiso bayibone ngenye indlela. Ngoba esikhathini esiningi bazalwane abantu ngizothi banobudlelwano noNkulunkulu obungaqinanga ngenxa yongaqondisisi inhloso yecebo losindiso. Ungaqondi ukuthi kahle kahle inhloso kaNkulunkulu ibithini ngalo usindiso. Yini uNkulunkulu into ayifunayo kuthina? Abanye bazitshela ukuthi nje uNkulunkulu into ayifisayo nje kuphela ukuthi nje sihlukane nesono kuphela lapho. Yebo kubalulekile ukuhlukana nesono, kodwa sizobona namhlanje bazalwane ukuthi uma ngaba uqonda kwakho kuphela lapho kuphela, kuzoba khona izinto eziningi ezishodayo kubudlelwano bakho noNkulunkulu okumele ngaba unazo mawukuthi ungumKristu ngempela futhi uyafisa ukuthi lezikhathi ezinzima eseyisondele kakhulu udlule kuzona ngokuphepha. Bazalwane ngempela isikhathi siyaphela. Njengoba sifunda nje ngenhloso yecebo losindiso, nokuye ngifisa sikubuke bazalwane ukuthi insindiso ayiziloke ivuliwe. Kuba khona isikhathi sokuvalwa komusa. Kwisifundo sethu esidlulile sabona ukuthi ngempela umusa uyavalwa futhi uqala ebandleni likaNkulunkulu, ibandla lensalo. And bazalwane ngempela isikhathi esiphila kusona manje siyabonakalisa ukuthi umusa sekuseduze bazalwane ukuthi uvalwe. And iBhayibheli liyasitshela bazalwane ngokungaphikiseki ukuthi ngempela umusa awuziloke uvulwe unaphakade. Siyayibona leyo nto. Asizweni amazwi kaNkulunkulu kwincwadi kaIsaya chapter 55 verse 6. Angizoyisho nge-English ngibese ngiyitolile. Uthi uNkulunkulu, seek the Lord while you may find him. Ithi call ye upon him while he is near. Sayizolweni bazalwane, ithi mfuneni uJehova esatholakala. Ithi mbizeni eseseduze. Leli verse liyaveza bazalwane ukuthi uzofika isikhathi la abantu bazibamfuna uJehova kasatholakala. Sayizolweni bazalwane, uma ngabe bayamfuna ngempela futhi nakhona. Yabo, sokuzofika isikhathi la bazalwane abantu bazobe beyifisa insindiso, kodwa sekuvaliwe umusa. Sayizolweni bazalwane, so bazalwane engathi uNkulunkulu angasisiza ngendlela emangalisayo ukuthi ngempela
sizinikele kuNkulunkulu ngalesikhathi sisekhona isikhathi sokuyinikela kuNkulunkulu. And mawufunda incwadi kaMateyu chapter 24 verse 33 silokhu sibuyela nje kulona leli verse bazalwane liyasitshela ukuthi yize singalazi usuku lokuvalwa komusa kodwa liyasitshela bazalwane siyakwazi ukuthi sibone uma selisondele. Yize amazwi kaJesu incwadi kaMateyu 24 verse 33 uthi Jesu, nani uma senibona zonke lezi zinto yazini ukuthi kuseduze futhi kusemnyango. Siyabona le bazalwane. So uthi Jesu uma sesibona lezi zinto ezipleasant ilezi zinto akhulume ngazo la incwadi kaMateyu 24. Ngamanye amazwi kunezinto esingayibuka sithi mase siyibona zisenzeka sibone ukuthi ngempela cha ukuvalwa komusa yamanje kuyephi kuseduze. Yebo ngisho emnyango. Asifende sicaphule bazalwane. La incwadi Great Controversy ku page 594 ngizolifunda ngilitolingi. Ithi lana the events connected with the close of probation and the work of preparation for the time of trouble are clearly presented, but multitudes have no more understanding of these important truths than if they had never been revealed. Says the bazalwane, kutho bazalwane izinto noba ama-events ngizothi yini ngesiZulu, ngizothi izinto ezenzekalayo emhlabeni uNkulunkulu ayihlanganise nokuvalwa komusa, yabo, futhi nomsebenzi wokulungiselela isikhathi seyinhlupheko kutha ziveziwe ezwini kaNkulunkulu ngendlela eclear, ngendlela engaphikiseki bazalwane, ngendlela ecacile. Kutha kodwa abantu abaningi abazazi lezi zinto futhi ngendlela abangazazi ngayo kungathi azikaze ziveze inhlobo. So bazalwane kuthiwa izinto ezizokwenzeka la emhlabeni ezihlanganiswe kunye kanye nokuvalwa komusa, kodwa lezi zinto uNkulunkulu uzivezile ezweni lakhe ngokucacile. So ngamanye amazwi uNkulunkulu into ayivezayo bazalwane ukuthi ukuvalwa komusa kuzobonakala ngama-events athile enzekalayo. And mawufunda le ncwadi le Great Controversy kuleli page leli 594 ufunda iparagraph elilandelayo. Yila uNkulunkulu ekhulumayo manje ngomyalezo noma isigijimi sengilosi yesithathu. Le ngilosi esixwayisayo ukuthi kumele sixwaye ukuthi singalamukeli uphawu lwesilo futhi singakhuleki kusilo nomfanekiso waso. Sezalwane bazalwane. So siyathola la ukuthi kahle isehlakelo noba i-event ehlangane nokuvalwa komusa yile ekhulunywa ingilosi yesithathu. And siyazi bazalwane ukuthi ingilosi yesithathu ikhuluma ngani? Ikhuluma ngeSunday law, ikhuluma ngophawu lwesilo. Manje bazalwane, phambi ukuthi ngiqhubeke mhlambe nje ngomusa kaNkulunkulu ngiveze izinto ezenzekalayo ezisibonisayo ngempela ukuthi bazalwane uphawu lwesilo selisondele. Ngifisa ukuthi bazalwane siqonde kabanzi ngophawu lwesilo ngoba abantu abaningi abaqondi ukuthi yini uphawu lwesilo. Ngisho nala ebandleni abantu abaningi abanye nje banemicabango yabo ukuthi yini uphawu lwesilo, abantu abaqondi ukuthi yini uphawu lwesilo. So ake sibuye nje bazalwane izimpawu ezine eziwu4 ezisibonisayo ukuthi kahle kahle uphawu lwesilo yini, ngoba siyakhumbula sesike sifunde ngokuthi isilo yini. Uma ufunda incwadi yeSambulo chapter 13 lesilo sokuqala siyazi ukuthi simele ini, simele ibandla iRoman Catholic Church, ibandla lamaKatolika. Sayibona lo bazalwane isilo sokuqala sazi kanjani? Ingoba uNkulunkulu lapha kwincwadi yeSambulo chapter 13 kusukela ku verse 1 kuya ku verse 10 usinikezile izimpawu zalesilo. Thina ngokubuka ke le zimpawu siyakwazi ukubuka ukuthi lesilo simele umbuso othile, ngoba phela isilo eBhayibhelini limele umbuso. Incwadi kaDaniel chapter 7 verse 17 leyo. So isilo sona simele ini? iRoman Catholic Church. Manje sifuna ukubuka ukuthi uphawu lwesilo yini. Ngizobeka nje bazalwane ngokusizwa uNkulunkulu izimpawu ezine zophawu lwesilo. Uphawu lokuqala lophawu lwesilo, indlela esibona ngayo uphawu lwesilo ukuthi yini. Okokuqala ukuthi uphawu lwesilo bazalwane luhlangane nokuphula umthetho kaNkulunkulu. That is the first identifying mark. Uphawu lokuqala lelo lophawu lwesilo. Yabo. Ngikuthola kuphi lokho? Mawufunda incwadi yeSambulo chapter 14 kusukela ku verse 9 uya ku verse 12.
Ku verse 9 abantu bayaxwayiswa ukuthi bangakhuleki kusilo, bangakhuleki kumfanekiso wesilo, futhi bangamukeli nophawu lwesilo. Sayibona leyo nto. And then ku verse 12 uNkulunkulu seyasitshela ngabantu abanganalo uphawu lwesilo, and then asinikeze izimpawu noba izinkomba zalabantu laba abangenalo uphawu lwesilo. And into ethathekisa kakhulu kulabantu abangenalo uphawu lwesilo, uNkulunkulu uthi labantu bagcina imiyalo kaNkulunkulu. Kuyayizwela bazalwane? So kucacile uNkulunkulu makubeka kanje ukuthi kusho ukuthi laba abanophawu lwesilo imiyalo kaNkulunkulu abayigcini. Kuyazwakala. Ingakho ke bazalwane sisithi imark yokuqala noba uphawu lokuqala lephawu lwesilo ukuthi uphawu lwesilo lihlangane nokungagcini umyalo kaNkulunkulu, lihlangane nokuphula umyalo kaNkulunkulu. Ngoba phela abantu abangenalo uphawu lwesilo ekugcineni kuthiwa bona babonakala ngokugcina imiyalo kaNkulunkulu, okusho ukuthi laba abanophawu lwesilo abayigcini imiyalo kaNkulunkulu. So identify mark number 1 lo. Number 2 bazalwane, uphawu lwesilo luhlangene nani? Nokukhuleka, no-worship. Lo ngikuthola kanjani? Ingoba bazalwane mawufunda incwadi yeSambulo chapter 13 ku verse 12. Ku verse 12 siyatshelwa ukuthi isilo lesisibili i-USA, United States of America, kuthi senza umhlaba nabo bonke abakhile emhlabeni ukuthi bakhuleke kwisilo sokuqala, ingozi yaso iyelashwa. Siyabona leyo bazalwane. So siyatshela ukuthi isilo sokuqala senza wonke umuntu akhuleke kwisilo isilo sesibili senza wonke umuntu akhuleke kwisilo sokuqala. And then ku verse 16 siyatshelwa ukuthi abantu benziwa kanjani ukuthi bakhuleke kwisilo lesi sokuqala. U verse 16 yasitshela ukuthi abantu benziwa bonke ukuthi bathini? Bazibeke uphawu. Abantu bonke bazibeka uphawu. So indlela abakhuleka ngayo abantu kwisilo ukuthi bazibeke uphawu kanye bamukele uphawu lwesilo. So bazalwane, lokhu kuyasicacisela ngokungaphikiseki ukuthi uphawu lwesilo lihlangene nani? Ne-worship noba nokukhuleka. Ngoba ku verse 12 lithi uphawu lwesibili isilo sesibili lizokwenza abantu ukuthi bakhuleke kwisilo sokuqala. And then ku verse 16 siyatshela bazalwane ukuthi sizokwenza kanjani? Sizokwenza kanjani? Sizokwenza ukuthi abantu bathole uphawu. So uphawu kusho ukuthi yinto ehlangene nokukhuleka kuNkulunkulu, no-worship. And bazalwane, ukukhuleka kuNkulunkulu noba i-worship ukulalela nje uNkulunkulu, hlangene no-obedience. So mawungamlaleli uNkulunkulu awukhuleki kuyena, ukhuleka kulo omlalelayo esikhundleni sokulalela bani? uNkulunkulu. Kuyazwakala bazalwane. Lokhu siyakuthola uJesu ekhuluma ngakho kwincwadi kaMateyu chapter 15 verse 9 la asho ukuthi labantu bangikhonza bakhuleka kimi ngeze kanye bangikhonza ngeze ngoba abagcini imiyalo yami. Kodwa bagcina amasiko wabo. Uyayikhuluma futhi uJesu nalento kwincwadi kaMark chapter 7. Yebo bazalwane. So ukukhuleka kuhlangene nokulalela uNkulunkulu. Now asike siye kwinkomba yesithathu yokuthi yini uphawu lwesilo. Owesithathu bazalwane sikuthola kwincwadi yeSambulo chapter 13 verse 15. Sithola ukuthi bazalwane uphawu lwesilo, inkomba yesithathu ukuthi uphawu lwesilo kumele kube yinto ezophoqwa ngomthetho kumhlaba wonke. Ngikuthola kanjani lokho? Ngoba iBhayibheli kwincwadi yeSambulo chapter 13 ku verse 15 liyasitshela bazalwane ukuthi uphawu lwesilo, umfanekiso wesilo wanikezwa umoya ukuthi ukwazi ukukhuluma nokuthi futhi ukwazi ukuthi bonke abantu abangakhuleki umfanekiso wesilo bathini? Babulawe. Siyayibona leyo nto. So kuthi umfanekiso wesilo uzokwazi ukwenza njani? Ukukhuluma. Now siyazi bazalwane ukuthi isilo nomfanekiso wesilo ngumbuso noba imibuso. Siyayibona leyo nto. Manje umbuzo wami uthi ke umbuso ukhuluma kanjani? Izwe likhuluma kanjani? Uma ngaba sizothi iSouth Africa iSouth Africa ithi lokho sizokusho kanje, sizokusho iSouth Africa masibona yenze ini? Sizokusho lokho masibona iSouth Africa ishaye umthetho. Izwe noba umbuso ukhuluma ngomthetho wawo. Siyezwe bazalwane.
So makuthiwa lana kwincwadi yesambulo chapter 13 verse 15 ukuthi umfanekiso wesilo uzothola amandla nokuzothola igunya lokuthi ukhulume futhi uthole igunya lokuthi ubulale labo abangakhuleki umfanekiso wesilo. Siyabona lonto. Kusho ukuthi umfanekiso wesilo makuthiwa uzobe ukhuluma uzobe uthola igunya lokushaya ini umthetho. Ngoba phela sithe isizwe noma umbuso ukhuluma ngani ngomthetho wawo. Uyathola lokhu incwadi Great Controversy ku page 442. Ithi lapha, the speaking of a nation is the action of its legislative and judicial authorities. Kuthiwa isizwe sikhuluma ngemithetho yaso. Isho kanjalo nje bazalwane sicaphulo bengizisho. Great Controversy page 442. Seyizolani bazalwane. Naku kokugcina sesineyinkombe ezintathu bazalwane zokuthi yini uphawu lwesilo. Inkombe yokuqala ukuthi uphawu lwesilo lihlangene nokuphula umthetho kaNkulunkulu. Inkombe yesibili ukuthi uphawu lwesilo lihlangene nokukhuleka neworship. Inkombe yesithathu ukuthi uphawu lwesilo kumele liphoqwe ngomthetho. Makunomuntu othi into ethile iwuphawu lwesilo kodwa ayihlangananga nale inkombe siqede ukuyifunda bokwazi akuyona uphawu lwesilo lelo. Na inkombe yesine bazalwane engifisa siyiqaphele yona ngifisa siqonde ngalesibonelo engizosenza. Asithi bazalwane kunomfana igama lakhe uXolani, umfana omncane nje. Umfana ingane yakamakhelwane. Ihambile ke bazalwane ingane yakamakhelwane, ihambile yayakresh, ihambe iphethe nje umphako nesikhaftini. Akutsheneke manje ugogo kaXolani ukuthi hey yazi lesinke engisifake lapha esikhaftini sikaXolani phela ngifaka isinke esirongo, lesa sinke ngasonakele sibolile seyigolisa ingane. Ngicela ungiphuthume le crash uthathe nje isikhaftini sikaXolani, ikhaftini zazi ingane kunekhabethe nje kuneshalufu la zonke ikhaftini zihlala khona. Yabo, so ngifisa nje unithathe isikhaftini sikaXolani ungamtsheni ukuthi uXolani ukuthi isinke lapha sibolile. Yabo, ngoba mhlambe uzophatha amahloni akhande. Ngifisa nje ufike uthathe isikhaftini sikaXolani. Bese manje ufake lesinkwa esisha ukhiphe lesi sibolile. Siyibona leyo nto. Mawuhamba ke manje kuthi bazalwane ke kumele uthathe lesikhaftini kodwa uXolani umazi ukuthi ubani. Siyibona leyo nto. Kumele usithathe isikhaftini kodwa masosithathile uXolani angaboni ukuthi yini loyikhiphayo. Siyibona leyo nto. Yini ozoyenza uXolani umazi nokuthi ubani? Yini into yokuqala ozoyenza mawufika lapha ecrash? Into ozoyenza yokuqala yini bazalwane? Kumele ubuze phela ukuthi ubani uXolani. Siyabona leyo nto. And then mase ubuzile ukuthi uXolani ubani bese ubuza uXolani isikhaftini sakho kule ikhaftini yesipi. Asethe ufikile eChristmas seyabuke kunezikhaftini eziningi la. Angeke uthole nokuthi isikhaftini esinjani. Yabo? Uyabuza ke manje kuXolani ukuthi siphi isikhaftini sakho la akukhombela uXolani. Bese wena uyathatha isikhaftini uye le khoneni angakuboni uXolani wenzani ushintshe izinko usibeke kanjalo. Siyabona le bazalwane. Now qaphela ukuthi kulesibonelo phambi kokuthi wazi isikhaftini sikaXolani bekumele uqale wazi ukuthi ubani uXolani. Siyezwa leyo nto. Futhi bekumele kube uyena uXolani okutshelayo ukuthi nasi sami isikhaftini. Siyezwa le bazalwane. Na kanjalo ke phambi ukuthi wazi ukuthi yini uphawu lwesilo kumele wazi ukuthi qala ubani isilo. Isilo bazalwane ekukhulunywa ngaso la kwincwadi yesambulo akukhulunywa ngesilo lesamaZulu. Cha. Kukhulunywa ngesilo iRoman Catholic Church. Mase wazi ukuthi nali ibandla elithile, elibandla futhi eliyibandla lisambuso futhi. Ilona ke manje kuthiwa isilo. Kumele ubuze lona ke futhi ukuthi yini uphawu lwakho. Siyabona leyo nto. So inkomba yesine bazalwane la ukuthi uphawu lwesilo kumele silitshelwe yiso isilo. Buka ke lapha bazalwane isicaphulo inkulumo zabo lezi. Into ekhulunywa yibona. Angisho sithe uXolani kumele kutshele isikhaftini sikaXolani. Na kanjalo kumele kube yisilo esikutshena uphawu lwesilo. Naku bazalwane ibandla lamaRoma lizositshela ukuthi yini uphawu lwabo. Ngizoyifunda ngesingisi bese ngiyitolile. Bathi of course the Catholic Church claims that the change Saturday Sabbath to Sunday was her act and the act is a mark of her ecclesiastical authority in religious things. Now wesibili futhi. But Sunday is our mark of authority. So the church is above the Bible and this transference of Sabbath observance is proof of that fact.
Isicaphulo sokuqala engisifundile la bazalwane bayasho ukuthi ngempela ibandla lamaRoma liyasho ukuthi ushintsho lwenziwe yibona. Oluphi lelo shintsho? Yilo lokushintsha isabatha lisuswe kumgqibelo usuku lesikhombisa lubekwe kwisonto usuku lokuqala. Bayasho ukuthi lo shintsho lwenziwe yibona futhi lo shintsho uphawu. Siyibona leyo nto lokuthi bayabusa noma baphethe ezintweni zenkolo. Isicaphulo sesibili sisho into ecishe ifane. Bathi lana isonto noma uSunday uphawu lwethu lokuthi siyabusa. Ibandla lingaphezulu kweBhayibheli futhi lolu shintsho lolu lwesabatha liyakuveza lokho. Seyizwe bazalwane. Ubuke bazalwane amanyala akhulunywayo ileli bandla. Angiqondile ukuhlambalaza ibandla elithile bazalwane, kodwa ngiqonde ukuthi kwazeke iqiniso likaNkulunkulu. So siyathola bazalwane ukuthi isilo liyasitshela ukuthi yini uphawu lwaso. Ngempela bazalwane uphawu lwesilo ubungcwele besonto mase buphoqwa ngomthetho. Siyizwe leyo nto? And siyabuka ukuthi bazalwane lento iyahambelana nakho konke lokhu. Ley'nkomba ezine besiyifunda. Inkomba yokuqala sithe uphawu lwesilo kumele luhlangane nokuphula umthetho kaNkulunkulu. And ngempela isonto lihlangene nokuphula umthetho kaNkulunkulu. Ubusuku lwesonto luphambene nomthetho kaNkulunkulu othi khumbula umhla wesabatha ungcwalise. Lithi uyosebenza izinsuku eziyisithupha kodwa ngosuku lesikhombisa, hayi usuku lokuqala, usuku lesikhombisa uyokwenza umsebenzi. Ngobusuku lesikhombisa liyisabatha likaJehova uNkulunkulu wakho. Siyabona lo bazalwane. So umthetho kaNkulunkulu uthi usuku lesikhombisa kodwa ibandla lamaRoma lithi usuku lokuqala. So siyabona ukuthi lo mthetho isonto bazalwane lento abathi uphawu lwabo siyabona ukuthi ngempela futhi luhlangene nokuphula umthetho kaNkulunkulu. Number 2, siyabona bazalwane ukuthi ngempela luhlangene futhi nokukhuleka, ngoba phela ukukhuleka sithe yini? Ukulalela. Mawungamlalela uNkulunkulu awukhuleki kuye, amuworship uNkulunkulu. Mawumlalela uyakhuleka kuye. Siyabona leyo nto. So lento ihlangene kanjani nokukhuleka? Yingoba bazalwane uNkulunkulu uthe nalo lamusuku engilibekile, gcinani lolusuku. Nali kodwa ibandla lamaRoma noPhapha bathi nalo lwethu usuku, gcina lokhu. Mawukhetha ke wena ukulalela uNkulunkulu kusho ukuthi uzobukhuleka kuNkulunkulu. Mawukhetha ukulalela uPhapha ukhuleka kuPhapha. Siyibona lo bazalwane. Njenganje nakuKhayini noAbel, sakhumbula uKhayini noAbel into yabahlukanisa yini? Ukulalela. Ingakho ngihlezi ukuthi lento bazalwane ayihlangananga kakhulu nezinsuku, ihlangene kakhulu nani? Nokukhuleka nokulalela. Uthi ubani omlalela? uKhayini bazalwane naye wayeza nomnikelo, sakhumbula. noAbel wafika nomnikelo, kodwa umnikelo kaKhayini awungeyona lento uNkulunkulu wayecelile. Siyabona leyo nto. Ngamanye amazwi weza nomnikelo oyintando yakhe, hayi umnikelo oyintando kaNkulunkulu. Wanikeza uNkulunkulu okufisa uyena uKhayini esikhundleni saloko okufiswa uNkulunkulu. Kuyingozi ukunikeza uNkulunkulu into efiswa uwena esikhundleni salento ayifisayo yena. Abantu baningi bathi hayi isonto mina yilona sabatha lami, kodwa iBhayibheli lithi isabatha lona isabatha lomuntu, akulona isabatha likaNkulunkulu, akulona isabatha lamaJuda, yisabatha likaJehova uNkulunkulu wakho. Akekho umuntu onesabatha lakhe, lilodwa isabatha, usuku lwesikhombisa okungumgqibelo. And bazalwane, kuza isikhathi njengoba sifundile ngokwencwadi yeSambulo chapter 13 verse 15, la isonto lizophoqwa kumhlaba wonke ngokomthetho. Siyibona leyo nto? Ngokomthetho. Lapho ke bazalwane, abantu abaluzwile iqiniso lokuthi sabatha kaNkulunkulu yisuku lesikhombisa uSaturday, kodwa baqhubeka ukugcina isonto, labo bantu ke bazalwane ngenxa yokuthi sebelizwile iqiniso kodwa bangahambi ngalo bazokwamukeliswa ini? Uphawu lwesilo. Emihlweni kaNkulunkulu bazobe nophawu lani? Lwesilo. Laba bazalwane abazothi ngisho noba sebeshushiswa, sebebulawa, sebezondwa kodwa babambelele ekuthini? Cha, umthetho bazalwane kaJesu, usuku likaJesu nali usabatha luyisuku lesikhombisa. Mina ngibambelela kulona noma ngingabulawa, vele uJesu naye wafa efela mina. Labo ke bazalwane bazothola
uphawu lukaNkulunkulu. Incwadi yesambulo nje kunophawu lwesilo, kunophawu lukaNkulunkulu. Umuntu ngumuntu uyayikhethela bazalwane. Bazalwane, ake sibukeni ke manje ukuthi sekusondele kangakanani bazalwane ukuthi uphawu lwesilo ngempela lungene. Ngoba kusondele bazalwane. Mawufunda incwadi kaMateyu 24 kuverse 7 no-9. Uverse 9 kwincwadi kaMateyu 24 usitshela ngey'nshushiso la abantwana baNkulunkulu bazobe beshushiswa. Yabo? Masofunda manje kuverse 7 sitshelwa ngento ezokwenzeka ezogcina ibanga ukuthi abantu baNkulunkulu bashushiswe. And bazalwane kubalwa izinto, uJesu ubala izinto lapho uyabala ukuthi imibuso izobivukelana, kuzoba khona futhi ubhubhane, uthi kuzoba khona futhi indlala, kube khona futhi nokuzamazama komhlaba kwindawo ngeindawo. Siyibona leyo nto, ukuzamazama komhlaba ke bazalwane yilezi zinto abathi ama-earthquake. Ngamanye amazwi ngingathi nje izimo zezulu, ukushintsha kwezimo zezulu. Siyibona leyo nto. Uyazi bazalwane ukuthi lokushintsha kwezimo zezulu, ngoba mawufunda incwadi kaMateyu 24 kumele uhlanganise njalo nobani nosambulo 13. Lapha kwincwadi yesambulo 13 siyatshelwa ukuthi kuzogcina kushaywa umthetho ukuthi wonke umuntu akagcine isonto. Siyabona leyo nto. Sambulo 13 verse 15 lo ukuthi kuzoshaywa umthetho. Yabona leyo nto. But usambulo 13 awusitshela ukuthi yini ezokwenza ukuthi kushaywe lo umthetho. La sitshelwa khona ukuthi yini ezokwenza ukuthi kushaywe lo mthetho ngencwadi kaMateyu 24 kuverse 7 ukuthi kuzobe kuneyinkinga eziningi emhlabeni. Njengoba kuneyinkinga eziningi emhlabeni, kuzoleke kushaywa imithetho kuzama ukuxazulula le zinkinga. Kakhulukazi inkinga leyo yokushintsha kwesimo sezulu bazalwane. Ngifisa sibuke la ukuthi manje seyenzeka manje kuqala ukushaya imithetho manje ngesimo sezulu. Kuzogcina ke bazalwane isigcino sayo konke lokuthi umthetho ozobekwa ukuthi akugcineni isonto. Kungani nakuzobekwa isonto? Yingoba uPhapha uzosho ukuthi unobangela wale zinkinga yingoba abantu basukile kuNkulunkulu. Abantu mabefisa ukubuyela kuNkulunkulu ababuyele kuNkulunkulu ngokugcina isonto. Wena ke ongumshumayeli othi uNkulunkulu usuku lakhe isuku lwesabatha, kuzothi wena uyaphazamisa uhlelo, wena ohlupha abantu kahle kahle. Ngoba abantu bayafa la, abantu bayaphupha izimo zezulu, abantu bayaphupha obhubhane, abantu bayaphupha indlala. And lokhu phupha kwenzeka ngoba sihlukene nesonto. Manje wena naku uthi hayi isonto akulona usuku kaNkulunkulu, usuku kaNkulunkulu isabatha, uyazibona uhlupha ngempela umphakathi. And iy'ntshushiso ziyangena lapho bazalwane. Angifunde isicaphune esiyicacisayo le ndaba. Ngiyafunda incwadi Great Controversy. Mawufunda into yokuqala ku-Great Controversy uNkulunkulu asitshela yona ku-page 589 ku-paragraph lokugcina usitshela ngey'nkinga ezizokwenzeka. Simo sezulu sizoshintsha, abantu bazolamba, kuzoba khona indlala, kuzoba khona iy'ngozi, zonke lezi zinto bazalwane. Bese manje la ku-page 590 ku-paragraph yokuqala siyatshelwa ukuthi uSathane uzothini yena. Ngizoyisho bazalwane nge-English bese ngiyayitolika. Kuthi and then the great deceiver will persuade men that those who serve God are causing this evil. Kuthi bazalwane umkhohlisi omkhulu Sathane lo uzokhohlisa abantu ukuthi yilaba abakhonza uNkulunkulu ababanga noba abayibona abenza ukuthi kube khona le zinkinga lezi ezehlekele emhlabeni. Yaqhubeka kuthiwa it will be declared that men are offending God by the violation of the Sunday Sabbath, that this sin has brought calamities which will not cease until Sunday observance shall be strictly enforced, and that those who present the claims of the fourth commandment, thus destroying reverence for Sunday, are troublers of the people, preventing their restoration to divine favor and temporal prosperity. Says bazalwane kuthiwa kuzothiwa ukuthi labantu laba abakhonza uNkulunkulu yibona futhi manje abathini abachukuluza uNkulunkulu ngokuthi baphule umthetho wakhe wesabatha la ngesonto. Siyabona leyo nto. Nanokuthi lesono lesi
songaligcini ingcwele isonto. Yisona bazalwane esilethe inkinga nezinhlekelele engeke zeziphele isonto lingakagcinwa libe ngcwele, futhi isonto lingakaphoqwa ngomthetho. Ngiyenezela ukuthi lizophoqwa, futhi lizophoqwa ngani? Ngomthetho. Futhi nalabo abafundisa umyalo wesine wesabatha, yibona abenza ukuthi isonto lingahlonishwa, futhi yibona abahlupha umphakathi, abenza ukuthi umphakathi uloke uhluphekile, ungenayo impumelelo. Siyabona lo bazalwane? So kuthiwa abantu abazobe beshumayela isabatha yibona ekuzoba bahlupha ini? Umphakathi. Yibona abawunobangela abenze ukuthi kube nezinkinga eziningi, ubhubhane, izimo zezulu, indlala, ukubulalana, zonke lezi zinto bazalwane kungenxa yabantu. Kuzoshiwo kanjalo ukuthi kungenxa yabantu abagcina isabatha lesuku lesikhombisa, kungenxa yabantu abashumayela isabatha lesuku lesikhombisa. Bazoze bathi yila abantu abashumayela isabatha lamaJuda, kodwa bazalwane eBhayibhelini alikho isabatha lamaJuda, kunesabatha likaNkulunkulu. Kuyazwakala bazalwane? Ake sibuke bazalwane, ngifisa sibuke manje into eyenzekalayo ukuthi sekuqaliwe ukushaya imithetho ngezimo zezulu, kodwa akashawa umthetho lo bazalwane wesonto. Vele bengeke kuqalwe ngawo kancane. Ake sibuke bazalwane imithetho siqalile bayishaya. Siyabuka la bazalwane, asizweni kule phephandaba kuthiwa activists smash tablets atop Mount Sinai to launch faith-based climate push. Seyizolonto sekunemithetho bazalwane, sesiyibonile kule slide bengisivezile. Lezi sesiyabona bazalwane ukuthi abantu bebese Mount Sinai, and yaqhubeka la ithi ilama activists ukuthi they are saying officials gathered at COP summit need to do more. Sinai Climate Partnership will seek to recruit religious leaders globally to lobby for faster action on climate change. Seyizolonto bazalwane, labantu labathi izikhulu beyihlangene ngamanye amazwi omongameli bebehlangene eGibhithe ngalesikhathi la kukhulunywa ngololu daba le climate change. Kuthiwa kumele benze okungaphezulu kwaloko abakwenzayo, and then yaqhubeka inkulumo ithi kumele kutholakale futhi abaholi bezenkolo, ukuthi abaholi bezenkolo kube yibona abagqugquzelela abantu ababaholayo ukuthi hey akenziwe umsebenzi ngalento ye-climate change. Siyabona into bazalwane? So sithola lana abantu ababili, sithola bazalwane omongameli imbusi, ababusi labo bezizwe, bese sithola futhi lana nobani nabaholi bezenkolo. Bonke bazalwane ukuthi kumele benze into eyodwa, ukuthi kumele balwe nale climate change, ukushintsha kwezimo zezulu. Kuyazwakala bazalwane? So la siyathola bazalwane ngalolu daba nje le climate change, sithola manje ukuhlangana kombuso nebandla. Lento isiprofeti besikhulume ngayo bazalwane, uyazi ukuthi ngesikhathi uJesu ekhuluma ukuthi kuzokwenzeka lezi zinto zokushintsha kwezimo zezulu, futhi yizona ezokwenza ukuthi izizwe zigcine zishaye lo mthetho wesonto. Ngesikhathi uJesu ekhuluma leyo ndaba bazalwane, more than 2000 years ago, almost 2000 years ago nje bazalwane, uJesu ekhuluma le ndaba, kwangakaze kube khona umbusi la emhlabeni ozihluphayo nje ngendaba, yazi ngendaba ngizothini, ngendaba yesimo sezulu. Uyabona leyo nto, ababusi bebengayinakanga leyo nto. Nangesikhathi futhi uJesu eyiphinda lento eyikhuluma ngomlomo kaEllen White manje ngonyaka u1888, ngale minyaka bazalwane wayengekho umbusi noma umongameli bathi ake sinakeni le ndaba yemvula, ake sinakeni le ndaba yokushisa kakhulu manje climate change. Babengayinakanga yonke leyo nto, kodwa uNkulunkulu wayeseyikhulumile ukuthi kuzofika isikhathi la ababusi bomhlaba bazohlangana, bazama ukuhlanganisa amakhanda ukuthi le ndaba yokushintsha kwesimo sezulu singayinqoba kanjani. Ekugcineni isombululo salapho kuzoba ukushaya komthetho wesonto.
and sesiyabuka bazalwane ukuthi sebeqalile ukushaya imithetho. Angisho siyabona lana bazalwane bathini, bathi manje sekunemithetho eyishumi yokuthi silwa kanjani nani nokushintshwa kwezimo zezulu. Njengoba sibona kunemvula engalawuleki, siyabona futhi kushisa kakhulu, zonke lezi zinto bathi bona manje sombululo yini, ile mithetho yabo eyishumi. Bazobuka bazalwane ukuthi le mithetho eyishumi ayisebenzi, aqhamuke kuphapha umuntu omele usathana, oqhamuka athi cha kahle kahle into ezosiza ukuthi sibuyele kuNkulunkulu. Sibuyela kanjani kuNkulunkulu? Sigcina isonto, sigcina isonto libe ngcwele. Siyabona bazalwane imithetho seyisondele. Futhi incwadi yesambulo ayikhulumi nje kuphela ngokushaya kwemithetho. Uma ufunda incwadi yesambulo chapter 13 kuverse 17 iyasho ukuthi bazalwane abantu abangenawo uphawu lwesilo ngeke bakwazi ukuthenga nani nokuthengisa. Siyabona leyo nto. Ukuze abantu abangenalo uphawu lwesilo bangakwazi ukuthenga nokuthengisa, sasifundile kuleli sonto lidlule. Ukuze abantu abangenalo uphawu lwesilo bangakwazi ukuthenga nokuthengisa bazalwane, kumele kube ukuthi imali iyalandeleleka ukuthi le mali le isuka kubani. Siyibona leyo nto. Ngoba ngeke ukwazi vele ukungivimba ukuthi ngingakwazi ukuthenga nokuthengisa mawukuthi awukwazi ukubona mangikhipha imali ukuthi le mali ikhishwa ususu bani. Siyibona leyo nto. So imali imele ikwazi ukuthi ilandeleleke. Kodwa manje inkinga ukuthi le mali esetshenziswayo kule insuku zanamuhla, i-cash nje, imali eyiphepha le ayilandeleleki. Ngoba mangithenga mina ngo100 rand awubhalwa ngegama lami. So ngisho noba ngenzani embusweni, ngisho noba ngayisigebengu kanjani, mangikhipha nje imali ecash ngiyakwazi ukuthenga. Yingakho nabantu bezepolitiki mawukuthi umuntu utholakala eyisigebengu, kujwayele ukushiya ukuthi cha ama-account wakhe ayafreezwa, ngamanye amazwi ebhangi imali yakhe ayisazosebenza. Kodwa mawukuthi usesenemali ecash uyakwazi ukuthi athenge noba yini. Uyahamba egarage uthela petrol, uyahamba ey'tolo, uyabona leyo nto. Futhi bayakwazi ukuthi abantu bemnikeze imali, bemboleka imali, bamnikeze imali ecash, bamnike adle nje aphile. Siyabona leyo nto. Okusho ukuthi-ke bazalwane, ukuze kungene uphawu lwesilo kumele indlela yokusebenza kwemali ishintshe. Ucash kumele uyeke ukusebenza, ngoba iyona kuphela indlela leyo engenzeka ukuthi abantu bakwazi ukubalandeleleka ukuthi le mali isetshenziswe ubani. Asibukeni ukuthi ngaba iyenzeka yini manje into ekanjalo. Sibukeni bazalwane ukushintshwa kwemali. Lona umama ongumphathi we-IMF, International Monetary Fund. Lena bazalwane ngizothini, i-organization enkulu kumhlaba wonke, iyona ngesikhathi se-COVID iyayiboleke i-South Africa imali engalawo 500 billion. Iyo le yize ukuthi bathili, bathi the history of money is entering a new chapter. Sayizwa bazalwane, kuthiwa imali manje, uthi umlando wemali bazalwane sewungena kusahluko esisha, sewuyashintsha. Ngamanye amazwi imali seyashintsha bazalwane. Yize nala futhi phephandaba lithini, ithi why central banks got serious about digital money. Yayizwa bazalwane, kuthiwa kungani amabhangi wezizwe sewe serious manje ngani ngemali edigital. Ngizothi yini imali edigital ngesiZulu? Kodwa asithi imali esekhompyutheni bazalwane. Angazi ngizothi yini nami. Asithi imali esekhompyutheni, imali bazalwane esekhompyutheni lena engadingi ukuthi uphathe ucash, uyacofoza nje kuyadlula. Mayothenga endaweni sekuyacipha, cishe ifane nendaba yokuswipe. Siyibona leyo bazalwane. Ngoba mawuswipe yonke into eyenzile ngokuswipe iyalandeleleka yonke. Yaqhubeka la lephephandaba lithi money is edging toward its biggest reinvention in centuries. Sayizwa leyo nto, kuthiwa imali bazalwane seyiyashintsha, futhi ushintsho olukhulu lolu olungakaze libonakala bazalwane kwiminyaka engamakhulu amaningi. Sayizwa leyo nto. So imali siyatshela ukuthi iyashintsha, ingena kwini imali? Naku siyatshela bazalwane ukuthi ishintsha iya kwini. Lana kuleli phephandaba kukhulunywa nge-United Arab Emirates. Isizwe siyayazi bazalwane, abantu mabethi bakhuluma ngabantu be-Dubai, yilaba sikube khona. Kuthiwa i-Dubai bazalwane, mawubuka nje le article le, kuthiwa i-Dubai nayo seyiyangena bazalwane kulento ekuthiwa ama-CBDC, Central Bank Digital Currency. Imali engeyona ephepha, imali yekhompyutha. Siyabona leyo bazalwane. So sizobuka la ukuthi izizwe eziningi sezingena manje kwimali yekhompyutha, hayi seziyaphuma manje kwimali yani yephepha. Dubai nayo kuthiwa nayo seyangena.
neChina naye seyingenile. Naku bazalwane umuntu umphathi uprime minister we-UK wase-England asimzweni uthini prime minister bazalwane. Lo prime minister lo indlela angene ngayo ekuthina prime minister kwayona indlela angene ngayo iyaxoxisa, and ngiyafisa bazalwane ukusho ukuthi ungenele lenhloso le bazalwane ukuthi ashintshe leli daba lwemali. Asibuke la ezansi nje kule paragraph leyo kugcina bazalwane la ithi, but then in summer 2021 he proposed a central bank digital currency or Bitcoin to come into play across the UK economy by 2025. Sayibona lo bazalwane kuthiwa uRishi Sunak lo mbusi lo ufisa ukuthi imali yase-England kube imali enjani, kube imali le esekhompyutheni edigital elandelekayo ukuthi isetyenziswa ubani. Uthi ufisa ukuthi kube njalo, kube sekunjalo mase sifika kunyaka u2025. So ngamanye amazwi kusukela manje 2022 kuze kube u2025 uzobe esebenzela lo ukuthi imali ingabi seyona imali yephepha, kusetshenziswe manje imali esekhompyutheni ukuze kubonakala ukuthi yini kahle hle oyenzayo ngemali yakho. Ungayitshentshi lento yenzeka le ezizweni eziphesheya. Asibukeni la i-IMF le yi-blog yakhona ngamanye amazwi iphephandaba lakhona liyasitshela ukuthi bazalwane nezizwe zala e-Afrika nazo seziyangena kulento. Kuthiwa i-South Africa neGhana sezikwi-pilot stage, ngamanye amazwi sezizama ukuyifaka lento kancane kancane. iNigeria yona seyifakile. So manje Nigeria sekhona ini imali esekhompyutheni, sekhona futhi nemali yephepha. Siyibona lo bazalwane. Manje ngifisa ukusho ibazalwane ukuthi le mali esekhompyutheni kunesizathu esithize abayifakela sona. Lesi sizathu bazalwane asesibuka manje sibuka ekugcineni kwalesifundo sethu. Futhi bazalwane ekugcineni kwalesifundo ngifisa sibuke bazalwane ukuthi yini ezogcina yenze ukuthi wonke umuntu, ngoba abanye abantu le mali yekhompyutha bayifuni. Yabona eNigeria ngenze isibonelo, abantu bayifuni le mali yephepha, le mali yekhompyutha. Kodwa bazalwane uyazi ukuthi kunento ezokwenzeka ezophoqa ukuthi ngisho noma bekuthi ungayifuni ugcine soyifuna. Leyo nto bazalwane ngabe yini sizobuka ekugcineni kwalesifundo lesi. Okwamanje bazalwane ngifisa singene kule ndaba yosindiso ukuthi yini inhloso yosindiso kahle hle bazalwane. Yini inhloso yosindiso? Ngoba bazalwane into ebalekile siyazibona izinto zenzeka, kunama events enzekalayo la emhlabeni angisho. Kodwa i-event ebalekile kunawo wonke ama-event, i-event eyenzeka la enhliziyweni yami. Ingaba njengoba kwenzeka zonke lezi zinto la emhlabeni, yini eyenzeka la enhliziyweni yami? Ngoba bazalwane singakwazi konke lokhu ngalezi mali, ngale mithetho eshawayo ophapha, siyabona leyo nto. Kodwa uma ngaba enhliziyweni yami akwenzeki lento ekudingeka ukuthi yenzeke bazalwane, ngizolahlwa. And umbuzo obuzwayo uNkulunkulu kwincwadi early writings page 64 uthi isikhathi sesiphelile, ingaba uyafana noJesu na? Sayisa leyo nto. Nompostoli uPawuli incwadi yaMaroma 13 verse 14 uthi yembathani inkosi uJesu Kristu, ngoba isikhathi esinjani siphelile. Usho kanjalo kuverse 11 uthi isikhathi siphelile. Kuverse 14 athi kumele ke sembathe inkosi uJesu Kristu. So yilokho bazalwane okubalekile kakhulu ukuthi sazi kabanzi ngosindiso, futhi nathi ngempela simfuze uJesu. Mangifuze uJesu, kumele sifuze bani? uJesu bazalwane. Iyona nhloso ke manje yazo zonke lezifundo esizenzayo ukuthi bazalwane sibone ukuthi isikhathi siphelile, sibuke futhi ukubaleka ukufuza uJesu. Yini ke inhloso yecebo losindiso? Bazalwane lesifundo siyangithinta. Hayi mhlambe sibuye sikhuleke. Nkosi nothando olumangalisayo kakhulu, siyazithoba phambi kwakho. Xa siqhubeka ngosifunde ilizwi lakho, ndiyacela umoya ongcwele Nkosi uthethe nenhliziyo zethu. Ndiyacela Nkosi izibopho zikaSathane zihluleke, ziqhephuke phansi. Siyacela Nkosi amandla wegazi yabonakale, lisihlamba Nkosi inhliziyo zethu. Sicela ngegama likaYesu Kristu waseNazaretha. Amen. Bazalwane, yini inhloso yecebo lesindiso? Icebo lesindiso linenhloso ezimbili. Eyokuqala yinhloso ephathelene bazalwane
nezizwe ezingakaze ziwe esonweni, angasho ukuthi izizwe, ngithi imihlaba, hayi lo wethu umhlaba i-earth, kodwa imihlaba, kunemihlaba engakazi iwele esonweni, cishe njengeengilosi nje kanje. Siyayibona leyo nto. So inhloso yokuqala iphathelene nazo, ngoba uSathane kunamanga wayewakhuluma nkathi kuqala bazalwane lempi enkulu, i-great controversy. uSathane kunezinto wazikhuluma ngoNkulunkulu zazingamanga, manje uNkulunkulu ufisa ukuphendula zona. Siyabona leyo nto. So inhloso yokuqala yecebo losindiso ukuthi kwambuleke isimilo sikaNkulunkulu kwimihlaba engakazi iwe. Kunento eyakhulunywa nguSathane eyathi ukupenda ngopende omnyama isimilo sikaNkulunkulu. So manje uNkulunkulu la kucebo losindiso enye yezinto afisa ukuyenza ukuthi ambule isimilo sakhe, sibonakale isimilo sakhe bazalwane ngokucacileyo. Kodwa uNkulunkulu isimilo sakhe manje usibonakalisa ngathi. So manje into eyenzakala ukuthi ingilosi zibuke thina, and njengoba zibuke thina zibuka nendlela uNkulunkulu enza ngayo kuthina, ziyabuka ziyafunda ngesimilo sikaNkulunkulu. Sayizwa leyo nto. Yingakho uma ufunda kwincwadi kwabaseKorinte bokuqala ku chapter 4 ku verse 9 uthi umpostoli uPawulu uthi ngokuba senziwe umbukane. Siyabona leyo nto, senziwe umbukane kwizizwe nakwingilosi nakubantu. Siyabona le nto bazalwane. So ukuthi thina singumbukane, ingilosi kumele ziwubuke. Mazi ubukile zizofunda kabanzi ngesimilo sikaNkulunkulu. Zibukani ingilosi bazalwane? Zibuka amandla egazi. Zibuka bazalwane ukubekezela kaNkulunkulu. Zibuka bazalwane uthando lukaNkulunkulu. Athi umuntu ebesonile wajula wangena esonweni, kodwa uNkulunkulu kunokuthi ambulale lo muntu, uNkulunkulu ayibulale yena, ayinikele ngendodana yakhe. Ngoba uNkulunkulu bazalwane lento yokuthi anikele ngoJesu yambulala enhliziyweni, ayilimaze yena. Sayizwa lo muntu bazalwane, ukuze akhokhe icala lalomuntu onile. Ingilosi ezizibona lokho kusenzeka bazalwane ziyabuka ukuthi ha, uNkulunkulu uthando lungaka kantanalo. uNkulunkulu kahle kahle, hey, uSathane wayeqamba amanga ngoNkulunkulu. Siyabona lo bazalwane. So as uNkulunkulu ebonakala futhi enentethelelo, umuntu lokho ona kaningi kodwa uNkulunkulu lokho emthethelela, ingilosi kunentethile ezifundayo ngani ngesimilo sikaNkulunkulu. Yingakho ibazalwane nompostoli uPawulu mayikhuluma kwincwadi kwabaseEfesu chapter 3 ku verse 10 ekhuluma ngensindiso yakhe umpostoli uPawulu uthi mina obekungimina obeshushisa ibandla kaNkulunkulu, uNkulunkulu seyisebenzisa mina manje ukushumayela levangeli. Abeseyisho isizathu athi yingoba uNkulunkulu ufisa ukuvezela bazalwane ingilosi nezikhulu eziphezulu kwindawo eziphakamileyo emazulwini. Ufisa ukuyivezela ukuhlakanipha kukaNkulunkulu okumaningi. Siyayibona lo bazalwane. So uNkulunkulu njengoba nje esindisa, kunento evelayo ngesimilo sakhe nangokuhlakanipha kwakhe. Siyayibona leyo nto. So inhloso yokuqala leyo yecebo losindiso siyayithola lana nakwisicaphunyo lesi ku Patriarchs and Prophets ku page 68. Kuthiwa lana bazalwana ucebo losindiso lalingaphathelanga kuphela nensindiso yabantu, kodwa kulani ukugcina ukuthi ucebo losindiso inhloso yalo ukuthi bazalwane ligqamise isimilo sikaNkulunkulu ukuthi sinjani. Siyabona lo bazalwane. Now ngifisa kodwa ke sibuke thina ucebo lwesindiso ngokuphathelene nathi singabantu. Lokho engiqeda ukusho ucebo lwesindiso kodwa kuphathelene nabani nengilosi. Siyabona leyo nto ukuthi uNkulunkulu ngathi ufisa ukuvezela ingilosi isimilo sakhe. Kodwa manje ngifisa sibuke ukuthi ucebo lwesindiso lithini kahle kahle mawufika la kuthina singabantu. Omunye uzothi yebo ucebo lwesindiso ukuhlukana nesono. Qiniso lelo. Kodwa ngizothi aliphelelanga, khona okushodayo okuncane okusizokubuka namhlanje. Kodwa ake ngiveze le ndaba yesono nje ukuze isicacele nayo. Uma ufunda incwadi kaMateyu, mhlawumbe sinikuyona abazalwane, sifundeni phela ngoba siyafunda zesingozeli. Sifunde incwadi kaMateyu. Asini kuMateyu chapter 1 bazalwane. Mateyu chapter 1
Asizweni ukuthi uNkulunkulu uthini la uverse 21. Lana bazalwane kwakuyingilosi ikhuluma noJoseph, ikhuluma ngokuzalwa kaJesu, ithi uza kuzala indodana uyiqambe igama lokuthi uJesu, ngokuba nguye oya kusindisa abantu bakhe ezonweni zabo. Seyizona bazalwane, so siyathola la ukuthi uJesu, leli gama lithi Jesu, njengoba liqambiwe ukuthi Jesu, yingoba wayezosindisa abantu ezonweni zabo. So uJesu imission yakhe noma inhloso yakhe ngathi eshiya izulu eza la emhlabeni ukuzosindisa abantu ezonweni zabo. Nayi inhloso yezulu bazalwane, ucebo lwesindiso, ukuthi abantu basinde kephi? Ezonweni zabo. Kodwa ngithe leyo inhloso angisho ayiphelele. Asiyibheke futhi nakwelinye ivesi, isho lento eyodwa. Incwadi kaThito, asini incwadi kaThito bazalwane, sibuke nje inhloso yani yecebo losindiso. Sibuka la incwadi kaThito. Ake sibuke bazalwane, incwadi kaThito emva kwencwadi kaTimotheyu wesibili. Siyayithola incwadi kaThito bazalwane. Asizweni ke bazalwane la incwadi kaThito, sifunda nje chapter 2. Ayisifundeni uverse 14, ikhuluma ngoJesu la. Ithi owazinikela ngenxa yethu ukuze asihlenge ebubini bonke, asihlambulule isizwe esingesakhe, sishisekele imisebenzi emihle. Seyizolona bazalwane, kuthiwa lana uJesu wazinikela ngenxa yethu ukuze enze njani? Ukuze asihlenge ebubini bonke. So kuthi inhloso kaJesu ukuzinikela ngenxa yethu. UJesu simbonele ngesiphambanweni bazalwane, efa ukufa kuyihlazo ngenxa yethu. Kuthiwa into wayifisa uJesu ukuthi sihlanzeke kuko konke ububi, kuko konke okungalungi. So bazalwane, umuntu oshumayela ukuthi hayi asikhohle nje bazalwane indaba yokuhlanzeka, siyokona uJesu azabuye, lo muntu kumele wazi ukuthi akakhuluma iqiniso, ngoba ngisho kwayinhloso kaJesu yokushiya izulu eze la emhlabeni aphile impilo ebuhlungu afa nokufa kohlazo, yingoba wayefisa ukuthi sihlanzeke kuko konke bazalwane ububi nokungalungi. Siyibona leyo nto. So bazalwane, ngisho ukuthi inhloso yebo lena yocebo losindiso, kodwa ayiphelele. Asivezeke bazalwane enye ngokusizwa uNkulunkulu. Asiyefunda ngenye into ebazalwane manje incwadi iOld Testament. Asiyeni incwadi kaExodus chapter 25 verse 8. Yangithinta le. Sesifunda manje bazalwane ngenhloso yosindiso le egcweleke manje. Uthi uNkulunkulu la incwadi kaExodus chapter 25 verse 8, mabangenzele indlu engcwele ukuba ngihlale phakathi kwabo. So kuthiwa lana inhloso yendlu engcwele noma inhloso yesanctuary ukuthi uNkulunkulu akwazi ukuthini? Ukuhlala nabantu bakhe. Sayizona bazalwane. Now isanctuary bazalwane ivezani? Iveza indlela kaNkulunkulu yani. Sizobona bazalwane asini incwadi yesambulo, sibuthi isanctuary kahle inkulu yini eyiveza. Ngithe isambulo yamahubo chapter 77. Siyafunda bazalwane, ingakho nje ngithi asiyeni kona amavesi bengingawasho singayanga kona, kodwa ke ngoba siyafunda ngifisa amavesi sibe nesikhathi sokwabuka. Umahubo sahluko 77, sibuka ke bazalwane uverse 13. Ithi indlela yakho uNkulunkulu isebungcweleni noma isengcweleni. So nge-English ithi thy way of God is in the sanctuary. Uthi indlela kaNkulunkulu kephi? Isebungcweleni. Indlela yani lena? Asize uverse 15 ukuthi kukhulunywa ngendlela yani. Kuthiwa ngengalo yakho yamandla wasindisa abantu bakho, amadodana kaJakobe noJoseph. Sela. Seyizona bazalwane. So kuthiwa indlela kaNkulunkulu isebungcweleni noma indlela kaNkulunkulu ikwi-sanctuary. Kuthiwa indlela yani le? Indlela yensindiso. Indlela yensindiso.
ngoba lana ku verse 15 siyikhuluma ngani ngensindiso. So ngamanye amazwi i-sanctuary noma indlu engcwele iveza indlela yani yensindiso, angisho kunjalo. Kodwa manje sesitholile la ku Exodus chapter 25 ukuthi inhloso ye-sanctuary yini bazalwane. Naku la uyasho uNkulunkulu, mabangenzele indlu engcwele ukuba ngihlale phakathi kwabo. So inhloso ye-sanctuary ukuthi uNkulunkulu ahlale nathi. Kodwa i-sanctuary futhi iveza indlela yensindiso. So okusho ukuthi inhloso yecebo losindiso ukuthi uNkulunkulu ahlale nathi. Hlale nathi bazalwane. Yiyo le inhloso yangempela yecebo losindiso ukuthi uNkulunkulu abe nobudlelwane nabantu bakhe. Into eyalahleka ensimini yase-Edeni ubudlelwane noNkulunkulu. Abantu bazalwane bagcina bengamfuni uNkulunkulu. Siyakhumbula beqeda kudla isithelo uNkulunkulu athe bangasidli uAdam noEve. uNkulunkulu akashintshanga, waqhubeka eza kubona njengoba ebejwayele ukuza vele. Kodwa ufika bona sebeshintshile, sebecashile, abasamfuni uNkulunkulu, abasafuni ubudlelwane naye. So manje bazalwane uNkulunkulu ngocebo lwesindiso into afisa ukuyibuyisa ubudlelwane kanye naye. Ake sibone linye ivesi elikhuluma lento bazalwane. Asikuncwadi kwabase-Efesi sahluko sokuqala. Siyibuke bazalwane lento. Kwabase-Efesi, now sisaka kwincwadi yase-Efesi bazalwane, ngiyafisa ukuthi ngiveze ukuthi isono sona singena kanjani lana kulento. Isono bazalwane sona singena kanje. uNkulunkulu njengoba efisa ukuba nobudlelwane nathi, into esihlukanisa noNkulunkulu yini? Yisono. Siyabona leyo nto. So phambi kokuthi kufezeke leli sifiso sikaNkulunkulu sobudlelwane nathi, into kumele inqobeke yini? Yisono. Kodwa uma ngaba unganqoba isono, asithi kuyenzeka ukuthi usinqobe isono ngamandla wakho. Uma ngabe unganqoba isono kodwa ungaxhumani noNkulunkulu, ungenawo ubudlelwane naye, uyazi ukuthi uNkulunkulu ngiyathokozisa yilokho. Uyazi ukuthi inhloso yecebo lwesindiso ayifezekanga ngawe empilweni yakho. Ngoba inhloso yecebo lwesindiso akubona nje ukuthi ngingenze okuthile, ngenze okuthile nakanjalo, akubona amaduze namadonsi. Inhloso yakho sekuphelele bazalwane ubudlelwane noNkulunkulu. Kodwa ubudlelwane noNkulunkulu asikwazi ukuthi sibe nabo sisabambelele kephi? Esonweni. Kuyazwakala bazalwane. So into ebalekile bazalwane ubudlelwane noNkulunkulu. Asizweni la kwabase-Efesi chapter 1 sakuhluko sokuqala. Kuthiwa verse 9 sahluko sokuqala sizofunda bazalwane verse 9 no 10. Ethi uNkulunkulu esazisa imfihlakalo yentando yakhe nje ngokuzibonela kwakhe azimisela khona ngaphambili. Asimeni la bazalwane. Kuthiwa uNkulunkulu usazisa ini? Imfihlakalo yentando yakhe. Yeyiphi lo mfihlakalo bazalwane? Imfihlakalo yentando kaNkulunkulu. Okay, nayi siyatshela la ku verse 10. Kuze kube yihlelo lokuphelela kwezikhathi lokuba kuhlanganiselwe ndawonye kuKristu konke okusezulwini nokusemhlabeni. Sayizwa bazalwane, kuthiwa nalo uhlelo kaNkulunkulu, meaning iplan kaNkulunkulu lokuthi bazalwane akubuyiswane umhlaba ola ezansi nomhlaba ole phezulu awubuyisane, and futhi uhlangana kuphi? kuKristu. Sayizwa bazalwane. So ngamanye amazwi icebo likaNkulunkulu, inhloso kaNkulunkulu ukuthi bazalwane kube khona ukubuyisana phakathi kwethu naye, phakathi kwalomhlaba owangena esonweni nalomhlaba ongakaze wone. Sayizwa bazalwane, yilo icebo lelo losindiso. Yilo icebo bazalwane lani losindiso lolo. Ngizoveza bazalwane ivesi lokugcina elivezayo bazalwane ngokungaphiseki ucebo losindiso ukuthi inhloso yalo yini. Athi ngenze isibonelo. Ngenibone bazalwane mawudlula mhlambe endaweni la kwakhiwa khona. Njengoba nje kusakhiwa, thothi uyabuka la hawu. Naku kuyagujwa la, nanga ama bulldozer la, nanga ama TLB la, nanga ama excavator lana, nawo abantu bayasebenza lana. Uyibuza ukuthi kazi kakhiwani lana? Kwaze kwabhizi kanje.
Angazi noma bazalwane sike sibone ngezinye izikhathi uthi uyadlula lapha kwakhiwa khona kwi-site sekunebhodi elikhulu eliveze isithombe salento abayakhayo. Sayibona leyo nto. So isithombe lesi basiveze ukuze ubone ukuthi nayi into abayakhayo. Laba kuveza ukuthi izobanjani mase iphelile. Ukuze uqonde ukuthi inhloso yawo wonke lama excavator nalama bulldozer nalokugubha okwenzakalayo, inhloso yakho konke yilento la isithombeni. Sayizwa bazalwane, nathi kuNkulunkulu usinikeze into kanjalo efana naleyo la kwicebo losindiso. Usinikeze isithombe sokuthi kuzobanjani ekugcineni ukuze sazi ukuthi inhloso yakho konke lokhu yilento esiya kuyona ekugcineni. Ayisibukeni ke bazalwane. Asenincwadi Sambulo chapter 22. Sambulo chapter 22 asibukeni. Asingaki 22 aseniki 21 bazalwane. Ala sek 21 ngifuna sibuke nje verse 3. Ithi ngase ngizwa izwi elikhulu livela esihlalweni sobukhosi lithi bheka ithabanakele likaNkulunkulu likubantu uyakuhlala nabo babe ngabantu bakhe yena uNkulunkulu abe nabo. Sayizwa bazalwane, kuthiwa lana ithabanakele likaNkulunkulu mase kuqedwe yonke into sekugoqiwe yonke into lizosuka ezulwini lizohlala nathi la emhlabeni. Sayizwa bazalwane, uNkulunkulu kuthiwa uzorelocate, ngamanye amazwi kuthiwa uzothutha. Oh bazalwane, uthando olungaka asike size la nakulesicaphula le ndaba. Kuthiwa our little world under the curse of sin, the one dark blot in his glorious creation, will be honored above all other worlds in the universe of God. Here, when he shall make all things new, the tabernacle of God shall be with men, and he will dwell with them, and they shall be his people, and God himself shall be with them and be their God. Sayizwa bazalwane, kuthiwa bazalwane, lo mhlaba wethu kuwona kuphela umhlaba owangenelwa isono, kuwona kuphela futhi umhlaba owonile wamhlubula uNkulunkulu. Kodwa kuthiwa lo mhlaba bazalwane uNkulunkulu azabeka ithabanakeli lakhe kuwona. Azobeka bazalwane itrone lakhe kuwona. Iwona umhlaba lo bazalwane. Kuthiwa uNkulunkulu mase ithuthe esuke ezulwini ezothuthela kuwona. Ucabange, asicabangeni izithando zesizulu. Ukuthi njengoba nje kuhlangana bazalwane, uyazi ukuthi ezulwini kumane kubantu izinhlangano ziyasuka izidalwa zemihlaba eminye engazange iwe esonweni, ziyasuka la ihleli khona ziye kundiza kuye ezulwini. Ulo mhlangano uthola la incwadi kaJobe chapter 1 uma ufunde lapha kusukela nje ku verse 6 ku verse 10. Lo mhlangano lo bazalwane siyawuthola lapha kwincwadi kaJobe. Manje iBhayibheli lithi kuzobe sengasahlangano ezulwini, uNkulunkulu uzothutha bazalwane itrone lakhe, ithabanakeli lakhe libe la emhlabeni. Lo mhlaba bazalwane ekuwona lapho indodana kaNkulunkulu yabulalwa khona. Kodwa manje uNkulunkulu uthi lo mhlaba yila azozohlala kuwona unaphakade. Siyayizwa lonto bazalwane. Oh bazalwane, uNkulunkulu sithandile. uNkulunkulu uyafisa ukuhlala nathi singabantu. Kuyamangalisa nje bazalwane ukuthi hey, usithandelana uNkulunkulu kangaka bazalwane sibe sone kangaka. Futhi akupheleli lapho. Uyazi ukuthi bazalwane ngisho noma sesihleli ngisho ezulwini manje sezulwini lana ikhuluma ngomhlaba omusha mase sibuya ezulwini. Kodwa uyazi noma sibazalwane sesiya ezulwini sizohlala kwitrone. Uthi uJesu asizohlala nje ezulwini nje phakathi. Kodwa uthi lo onqobayo ngiyamnikeza ukuthi ahlale nami kwitrone yami njengoba nami nginqobile ngahlala noBaba kwitrone kaBaba. Sayizwa lonto bazalwane. So uthi uJesu bazalwane akuzuphelelisa nje la ekuthini itabernacle yaNkulunkulu izozela emhlabeni. Kodwa uJesu ufisa nokuthi thina esasonile kuyena kodwa sasizakala ngenxa yegazi lakhe. Uthi uJesu manje ufisa ukuthi itrone lakhe uhlale thina kulona. Ucabange mntwana kaNkulunkulu uthi kwitrone yezulu, kwitrone bazalwane yezulu kuyobe kuhleli umuntu. Ngelinye ilanga wayekade owumahosha, ngelinye ilanga wayekade owumphingi, ngelinye ilanga wayekade owumbulali,
kodwa manje ngenxa yamandla wegazi uhlele kwithrone yezulu. Uyayizwa leyo nto bazalwane? Oh bazalwane sithandiwe uJesu. uJesu mayisondeza kuyena kuba ngathi uvela afune sisondele sisinqike kuyena ngci. And nayo bazalwane ucebo ngizothini? Nayo bazalwane inhloso yecebo losindisi ukuthi sibe nobudlelwane noNkulunkulu. Sisondelane naye. Ingakho mawufunda kwabaseKorinte bosibili ku chapter 5 ku verse 19 lithi iBhayibheli uNkulunkulu waye kuKristu. Ebuyisana nomhlaba kuyena. Siyibona lo bazalwane. So uNkulunkulu into ayifisayo ukuthi sibuyele kuyena, sibe nobudlelwane naye. Lento ibaluleke ngani bazalwane? Ingoba mawuzitshela ukuthi inhloso yosindiso ukunqoba nje isono kuphela, i-experience yakho elikholweni izoba buhlungu, izoba nzima ngoba awuzoba nawo ubudlelwane noNkulunkulu. And ubudlelwane noNkulunkulu obuletha bazalwane injabulo kwimpilo yomKristu. Awuzoba nawo manje lokho budlelwane ngoba uloke uthi uthi nje ngingenzi lokho kuphele lapho. Yebo isono kumele sinqotshwe ngegazi likaJesu. Yebo isono kumele sihlukane naso bazalwane ngoba ekugcineni yisono esenza ukuthi singabi nabo ubudlelwane nobani? noNkulunkulu. Kodwa ngaphezulu nje kokunqoba isono, uNkulunkulu ufisa bazalwane ukuxhumana nathi. Yebo kuyiqiniso ukuthi ukupheleliswa kobudlelwane bethu noNkulunkulu kuzokwenzeka ngale mase ibuyile uJesu. Siyibona leyo nto. Kodwa ngisho namanje uJesu ebefisa ukuthi bazalwane sibe nabo ubudlelwane obuqinile naye ngoba siyamthanda futhi naye uyasithanda. Siyizwa bazalwane, uyajabula uJesu masikhuluma naye. Uyajabula uJesu bazalwane masinobudlelwane naye. Uyabona bazalwane, kuyingozi ngempela ukubambelela kwisono nakwizinto zomhlaba ngoba ziyenza ukuthi athi uNkulunkulu noba seyifisa ukuba nobudlelwane nawe, athi noba uNkulunkulu seyikhuluma kodwa ungamuzwa. Siyizwa leyo nto. Uyazi ukuthi iBhayibheli liyakhuluma liyazi ukuthi bazalwane uma ngaba ngempela ulinganisa lo mhlaba awukwazi ukumuza uNkulunkulu. Qaphela into ekhulunywa ngoNkulunkulu la kwincwadi kwabase Amaroma bazalwane sinik chapter 12 ngokusheshsha nje. Chapter 12 incwadi eMaroma kwabase Roma. Asizwe lencwadi icacisa le ndaba. Ithi lingalinganisi lelizwe kodwa niguqulwe isimo ngokwenziwa ibentsha ingqondo yenu ukuze nibe nokuhlolisisa okuyintando kaNkulunkulu, okuhle nokuthandekayo nokupheleleyo. Siyezwa bazalwane, so kuthiwa ningalinganisi lelizwe. Kungani kumele singalinganisi lelizwe? Uthi kuze nibe nakho ukuhlolisisa okuyintando kaNkulunkulu, kuze nibe nakho ukwazi intando kaNkulunkulu. Siyezwa bazalwane, ngamanye amazwi uthi umpostoli Paul lana masilinganisa izwe sizibeka la bazalwane ingese sikwazi ukuyazi intando kaNkulunkulu. La ngeke sikwazi ukumuzwa uNkulunkulu ekhuluma nathi. Ngoba manje sesifake esimeni la singakwazi ukulizwa izwi lakhe. And lo simo yini? Uthando lomhlaba nothando lesono. Wothi ngichaze bathandekayo ngalesi sibonelo. Yabona kathi ngiseseThekwini. Ngisahlala eThekwini. Ngisasebenza ngisiya ngamatekisi emsebenzini. Bazalwane, ngangibona ukuthi amatekisi aseThekwini anomsindo. Kale bu nje umsindo omangalisayo. And uyazi bazalwane, asithi ngilapho eThekwini manje laseThekwini elikhala umsindo. Bese kuba khona umuntu ongifonelayo mhlawumbe ule emakhaya emaphandleni. Akhulume nami enginikeza umyalezo obalekile, mhlawumbe ufuna ungitshela ukuthi imali engizoyidinga ye-transport neyokudla uyishiye endaweni ewukuthi. Manje uyachaza ukuthi ngishiye endaweni ewukuthi kodwa mina ngitheni angimuzwa. Uyachaza kodwa mina ngitheni angimuzwa. Ngilo ngithi uphinde angimuzwa bazalwane ngoba phela itekisi engikulona bu akhulume manje bazalwane ngifisa siboneke. Just because lo muntu angimuzwa mayikhuluma akusho ukuthi kodwa akathini akakhulumi. Siyezwa lo bazalwane, ukungamuzwa kwami akubona ubufakazi ukuthi akakhulumi. Ungamuzwa kwami ingoba mina ngizifake esimeni la
angikwazi ukuzwa izwi lakhe ngisho noma seyikhuluma. Seyizwa lo bazalwane, na uNkulunkulu ke kunjalo. Mawufunda incwadi kaJobe chapter 33 ku verse 14 lithi iBhayibheli uNkulunkulu uyakhuluma okokuqala, yebo okwesibili, kodwa abantu abamuzwa. Kungani bazalwane abantu abaningi bengamuzwa uNkulunkulu mayekhuluma? Yingoba abantu bazifake etekisini lomhlaba nelezwe. La bakwazi ukuzwa izwi lakhe. Uyabona kulesi sibonelo engisenzayo, uma ngabe bazalwane ngiyangehle kuleli taxi ngehlike mina. Umngane wami lo okhulumayo le emakhaya amaphandleni aqhubeke ekhuluma. Ngoba manje sengiphumile kuleli taxi elibili nomsindo, uyaqaphela ukuthi sengiqala manje ngimuzwe kahle. NoNkulunkulu usho kanjalo bazalwane, masifuna ukumuzwa kahle ukhuluma nathi, kumele siphume kwisono. Kumele siphume ekuthandeni umhlaba. Sayizwa lento bazalwane? Then ngisizokwazi ukuba nobudlelwane noNkulunkulu bazalwane. Ubudlelwane noNkulunkulu bunamandla, buyasiza kakhulu. Kakhulu bazalwane. Na ke sihlole bazalwane. Ukuthi ubudlelwane noNkulunkulu busisiza ngani? Mhlambe nje angiveze nje. Ya okumbalo bazalwane. Asivezeni la. Asincwadi kaJobe. Sincwadi kaJobe. Kusisiza ngani ubudlelwane noNkulunkulu? Bazalwane, uJesu usithandile. Uyayiqaphela into masiyibuka ngale ndlela ukuthi uJesu konke lokuhlupheka adlule kubona abazalwane kungenxa yokuthi uJesu ufisa nje kuba nobudlelwane nathi. Yamona lo muntu uyasithanda, umuntu ongaze ahluphe kangaka, akhokhe kangaka ukuze nje abe nobudlelwane nathi. Uthando olumangalisayo lolo bazalwane kakhulu. uJesu usithandile. Sithandile kakhulu. Siyamanje incwadi kaJobe chapter 22. Ngiyafisa bazalwane sifunde ivesi 21. Yini bazalwane umphumelo yokuxhumana noNkulunkulu, yozana noNkulunkulu, ukuba nobudlelwane noNkulunkulu? Yizwa la ku verse 21 kuJobe 22. Ithi mawujwayelane naye ube nokuthula, ngalokho okuhle kuyakufika kuwe. Sayizwa bazalwane, kuthiwa jwayelana noNkulunkulu ube nokuthula, ngalokho ke ukujwayelana naye okuhle kuyakufika kuwe. Uyazi legama lithi okuhle bazalwane la kuleli verse igama lesiHebheru elisho ukuthi ukujabula noma ukuthokoza. Sayizwa leyo nto. So ngamanye amazwi leli verse ithi mawujwayelane naye ube nokuthula, ngalokho injabulo noma intokozo iyakufika kuwe. Bazalwane, ukuxhumana noNkulunkulu kuletha intokozo emangalisayo. Abantu abaningi, angingasho ukuthi abantu abaningi, umuntu wonke la emhlabeni into ayifisayo bazalwane ukujabula. Abantu besebenza nje beye emisebenzini. Abantu yabona leyo nto. Abantu besakha nje izindlu. Abantu bethenga nje izimoto. Zonke lezi zinto bazalwane angisho ukuthi ku wrong ukusebenza. Izwe abantu bazalwane kumele sisebenze. Angisho ukuthi abantu abangakhi indawo kumele bahlale kuzona, kumele bakhe. Angisho abantu kumele bangathengi izimoto uma ufuna ukuhamba ngezimoto, kumele bazithenge. Sayizwa abantu bazalwane, kodwa ongikushoyo ukuthi abantu benza konke lokhu ngoba befisa ukuthola injabulo, kodwa lezi zinto zizodwa aziyilethi injabulo. Bangakho abantu abasebenzayo baziyo kodwa bengajabulanga. Nqaba bayibulalayo. Abantu banye banodumo bangama celebrity kodwa bayibulala. Omunye kodwa itshenjayo bangangibe yicelebrity engajabula. Akuyonto lethi injabulo leyo. Kuthiwa lana bazalwane kuJobe chapter 22 verse 21, into eletha injabulo ukwazana noNkulunkulu nokuxhumana naye. Sayizwa leyo nto bazalwane. Lento futhi uNkulunkulu uyayiphinda. Yabona uNkulunkulu into mayiphinda usuke serious ngayo. Uyayiphinda kwincwadi yamaHubo chapter 16 ku verse 11. La uNkulunkulu la iBhayibheli lithi uyakungitshengisa indlela yokuphila. Bese ithi intokozo isebusweni bakho nokugcwala kwenjabulo kusesandleni sakho sekunene okunaphakade. Sayizwa lento bazalwane. So iBhayibheli liyasitshela ukuthi intokozo nenjabulo siyithola ebukhweni bukaNkulunkulu. La uNkulunkulu engekho khona intokozo ngeke ibe khona bazalwane. And wonke umuntu bazalwane uNkulunkulu mayimdala wamfaka enhlizweni yakhe isifiso sokufuna injabulo. Ingakho wonke umuntu ufuna ukujabula. Abanye bazalwane bayifuna ngezinto ezirongo. Abantu abasha
bayangena kuma relationships ababulalayo ukuphinga zonke lezi zinto idakamizwa bazalwane aziyilethi lezi zinto injabulo ziletha ukufa kodwa uJesu bazalwane usinikeze yena uqobo ngoba uyena oyinjabulo bazalwane uJesu uletha injabulo emangalisayo uyazi ukuthi ngisho ezulwini kujatshulwa ngenxa kaJesu noNkulunkulu ubaba sayizolani bazalwane athi ngikhulume nje lesicaphula ngicela sizweni lesicaphula bazalwane mawufunda incwadi uDesire of Ages page 115 lithi uNkulunkulu lapha ithi the glory and the peace of heaven and the joy of communion with God were but dimly comprehended by men, but they were well known to Lucifer, the covering cherub. Sayizolani bazalwane kubalwa into ezintathu la zisezulwini kanti kusiphinde lesicaphuna ngesitory ngesiZulu kuthi abazalwane inkazimulo noba ubuhle bezulu futhi nokuthula okusezulwini futhi nenjabulo etholakala ngokuxhumana noNkulunkulu kuthiwa lezi zinto abantu babengaziboni kahle babezibona kalififi babezibona kancane kodwa kuthiwa zazicacile kuLucifer owayeyingilosi esibakelayo sayibona bazalwane kuthiwa ezulwini kunento ezintathu seyizo lento ezibaliwe la kuthiwa yinkazimulo kuthiwa ukuthula bese kuthiwa uyinjabulo inkazimulo yabazalwane ngizothini ubuhle bezulu izitrato zegolide ama-diamond zonke lezi zinto inkazimulo leyo ukuthula sikuthola ukuthi ezulwini akho umuntu ofayo akho umuntu ogulayo akho umuntu osabayo lutho siyabona leyo nto bazalwane ukuthula ke lokho kuthiwa nenjabulo etholakala ngokuxhumana noNkulunkulu sayizwa leyo nto ngiyayithanda lesicaphuna kuthiwa injabulo ezulwini nengilosi aziyitholi nje ngokuthi hayi sisezulwini kuthiwa ziyithola ngobudlelwane noNkulunkulu ngamanye amazwi uJesu bazalwane noNkulunkulu bayinjabulo yezulu kukangakanani ke thina sila emhlabeni bazalwane umhlaba onenhlupheko onendlala onenkathazo bazalwane onokufa sidinga kangakanani ke thina bazalwane le ndaba yokuxhumana noNkulunkulu uma ngaba idinga ngisho nayingilosi kodwa zikwindawo engenasono so bazalwane uNkulunkulu ebuka ukuthi bazalwane ngempela siyamdinga wenze leli cebo lolusindisa ukuthi ekugcineni sixhumane naye bazalwane akekho umuntu oke akhokhe njengoJesu ukuthi axhumane nomunye umuntu asithi bazalwane unesihlobo ngifuna ukwenza isibonelo lento siyibone ukuthi ijule kangakanani asithi unesihlobo esile phesheya ko-England mhlawumbe phesheya kwamazwe kuthiwa ukuze uxhumane nalesihlobo lesi i-airtime yakho iyabiza iminute elilodwa ngo-1000 rand asithi usebenze ke uqokelela imali gcina imali yakho kungu-20,000 rand bese manje uthenga ama-minute awu-20 wokukhuluma nomuntu wakho omthandayo sithi unkosikazi wakho noba umyeni wakho noba ingane yakho uthi uma umfonela aphendule mase iphendulile abe sithi cela ume kancane nje yazi phela naku ngihlushwa nali ikati lami lingihlupha la ume ngempela ulinde kuphela 2 minutes ezama ukudila nekati aphakela ikati athina kuphele lokho abuyeke manje 2 minutes 2000 udlulile lapho akhulume athe lo uthi sakhulume kancane athi uyazi phela kahle bekunabantu bebengivakashela la endlini njengofona nje bafikile manje bayabhaka bafuna ukuzwa ukuthi istovu sisebenza kanjani yabo ngicela ukuthi ngiyobatshengisa nje ukuthi istovu sisebenza kanjani ngizobuya manje hayi uthule na uthi akunankingi awuthatha umunye 5 minutes abatshengisa istovu ukuthi sisebenza kanjani bathi besabhaka kunjalo load shedding vele kuhamba ugesi hayi abangani babonta ingcono bahambe ke bagoduke baye emakhaya asho ke foni nathi yazi sebehamba abangani bengicela nje ungilinda kancane ngiyobavalelisa bakithi ngoba phela sebehamba manje yabona nje athathe futhi omunye
3 minutes noma 5 minutes evalelisa nje esangweni yabona nje oh bangani ngiyabonga ngixolise ngogesi kwashaya kwacima siyabona leyo nto bazalwane ama-minute ayahamba lapho uthengile wena usebenzile wajuluka ungaphatheka kanjani umuntu enza kanjalo angisho ngaphatheka kabuhlungu kangakanani-ke thina bazalwane ukuxhumana kwethu noNkulunkulu kuthengwe ngegazi likaJesu yimalini ongayibeka egazini likaJesu ngathi imalini nje uJesu ayikhokhile kweqa ngisho amabhiliyoni bazalwane umzuzu nomzuzu esiwuphilayo siwuthengelwe ngegazi likaJesu ukuthi sixhumane naye ake sithatheni ke isihloko isikhathi sokuxhumana noNkulunkulu amafoni lana WhatsApp nento eziningi ezithatha isikhathi sethu siyibeke eceleni sixhumane nje noNkulunkulu sixhumane noNkulunkulu isihlobo sixhumana kanjani ke noNkulunkulu omunye mhlawumbe ngabe yabuza okokuqala abazalwane esixhuma esikwenzayo masifuna ukuxhumana noNkulunkulu kuyaveza la ngisho nali verse ithi asithini asijwayelane naye asimazini uNkulunkulu mawuzoxhumana noNkulunkulu into ebalekile yokuqala ukuthi kumele umazi uNkulunkulu bazalwane la azambule khona kakhulu kazi kunazo zonke izinto kusempilweni kaJesu so masizokwazana noNkulunkulu yebo kuhle ukuthi sifunde ngemvelo uNkulunkulu yazamvumbula ngemvelo yazambula nangento eziningi yabo yazambula ezwini lakhe kodwa uNkulunkulu la azambule khona kakhulu kusempilweni kaJesu so bazalwane masizokwazana noNkulunkulu asifundeni ngempilo kaJesu bazalwane ayikho into enamandla empilweni yomKristu njengokwazana noJesu uyifunde impilo kaJesu uyilandelele point by point ungajahi uyazi mawufunda kwincwadi Desire of Ages ithi it would be well for us to spend a thoughtful hour in the contemplation of the life of Christ and then iyasitshentsha kumele siyifunde kanjani ithi we should take it point by point and let the imagination grasp each scene seyizolani bazalwane kusho ngakuhle ukuthi sithathe noba ihora nje esukwini sifunda ngempilo sicabanga ngempilo kaJesu kuthi bazalwane akumele sijahe sithi sicaphune siqhubeka sithi kumele siyithathe bazalwane impilo kaJesu ingxenye ngengxenye kuthi imiqondo yethu noma imicabango yethu icabange bazalwane ngengxenye nje ezithile zempilo kaJesu it let the imagination grasp each scene seyizolani bazalwane ifunda kanjalo ke impilo kaJesu uyayifunda bese uyayicabanga futhi ayijahi bazalwane mawenza kanjalo ngempela bazalwane uyathinteka uthando lukaJesu ngisho namhlanje besifunda uthando lukaJesu ngiye ngamangala ngempela ngamangala ngendlela emangala like impilo kaJesu bazalwane inamandla yokumambula uNkulunkulu simbone ngendlela besingamboni ngayo uNkulunkulu uluthando bazalwane futhi uthando lwakhe alwehluleki alipheli njengolabantu luyamangalisa kakhulu uNkulunkulu unentethelelo engummangaliso ngisho umuntu sekuthiwa ungenile esoneni wangena phakathi wangena ngokujula kodwa umuntu nje mayibuyela uNkulunkulu eyinikela uNkulunkulu uyamthatha uNkulunkulu engcolile njalo amclean uNkulunkulu lisebenza igazi yazi bazalwane ngiyayithanda lento ngoba izono zami zaziziningi uNkulunkulu bazalwane unamandla kakhulu namandla wakhe nothando lwakhe kuyabonakaliswa ngokufunda ngoJesu bazalwane yazi mawufunda kwincwadi kuDesire of Ages page 478 lizwa ukuthi ithini bazalwane le quotation le ngendaba yokufunda ngoJesu ithi the contemplation of the love of God as manifested in his Son will stir the heart and quicken the powers of the soul as nothing else can. Seyizolani bazalwane kuthiwa ukucabanga nje ngothando lukaNkulunkulu njengoba lambulwe kuJesu Kristu kuthiwa bazalwane liyayivuselela inhliziyo futhi liphe amandla kumphefumulo womuntu ngendlela bazalwane emangalisayo engeke yenziwe nangeyodwa enye into bazalwane kuthiwa ayikho into engasipha amandla nenge engasivuselela njengokucabanga impilo kaJesu
Sayizwe bazalwane, so asifundeni ngoJesu aliphakame wundlu elafayo elahlatshwayo ngenxa yezono zethu. Phakame wundlu bazalwane enhlizweni zethu. Kumele ngabikho umuntu esimcabanga njengoJesu bazalwane. Ngabikho umuntu esimazi ukudlula indlela esazi ngayo uJesu. Unjalo nje bazalwane. Now indlela yesibili bazalwane ebalekile makukhulunywa ngokukhuluma noNkulunkulu, ngokukhuluma noma ngokuxhumana noNkulunkulu. Yilena bazalwane, asiyibuke la ku screen. Steps to Christ page 93 ngumkhuleko. Kahle ngumkhuleko. So sithe siyafunda ngoJesu, ngoba sifuna ukazana naye uNkulunkulu, sifuna ukumaza ngisho. But okunye kubalekile ngumkhuleko, asifundeni la. Ithi in order to have spiritual life and energy, we must have actual relationship with our heavenly Father. Ukuze sibe nokuphila bazalwane komoya, kumele sibe nobudlelwano noNkulunkulu. Ithi our minds may be drawn out toward him. We may meditate upon his works, his mercies, his blessings. Ithi but this is not in the fullest sense communing with him. Ithi bazalwane singacabanga ngezinto azenzile uNkulunkulu nangendalo yakhe nangomusa wakhe yabona, kodwa lokho akuphelele bazalwane, akubona ukuxhumana noNkulunkulu ngokuphelele. Bese ke yizo lamagama abovu. Kodwa in order to commune with God, we must have something to say to him concerning our actual life. Kodwa kumele sibe nako sokukhuluma naye ngeimpilo zethu uqobo. Kuyazwakala bazalwane. So bazalwane, ukuze sixhumane kakhulu nje noNkulunkulu, kumele sibe nento soyikhuluma naye ngeimpilo zethu. Sayizwa bazalwane? Umkhuleko ke lowo. Umkhuleko kusho ngamanye amazwi kumele uyithulule inhliziyo mama. Kumele uyithulule inhliziyo baba. Kumele uyithulule inhliziyo bhuti sisi kuNkulunkulu. Abantu abaningi mabese yinkikeni bayajaha ukuyokhuluma nabangani babo. Uthi nganami ngenzela ngaleso sikhathi umile umaluleki wezinsuku eduze kwabo. Uthi ngengconto lo muntu ucela kumina ngimsize. Umile umaluleki weinsuku ukuthi awubuke eyocela kumngani wakhe naye akazi lutho. Siyabona lo bazalwane. So engathi singajwayela ukukhuluma noNkulunkulu ngayo yonke into. Lithi iBhayibhile kwincwadi kaPetro oqala chapter 5 verse 7 uthi uNkulunkulu phonsani zonke izinkathazo zenu kimi. Seyizwa leyo nto? Ngoba ngiyanikhathalela, ngoba ngiyanithanda. uNkulunkulu uyasithanda bazalwane. Now kunokunye ngifisa sikuqaphele ngendaba yomkhuleko. Mawufunda ku Steps to Christ page 98 uthi uNkulunkulu lapha uthi pray in your closet. Ngamanye amazwi khuleka ekamereni lakho yebo. Uthi pray in your closet, and as you go about your daily labor, let your heart be often uplifted to God. It is thus that Enoch walked with God. These silent prayers rise like precious incense before the throne of grace. Bese sithi Satan cannot overcome one whose heart is thus stayed upon him. Sebona bazalwane. So kuthiwa asikhuleke emakamereni. Ithi kodwa singagcini lapho. Namasebenza nje osukwini. Into engizenzayo osukwini angiqhubeke futhi ngikhuleka uNkulunkulu, ngikhuluma naye ngokwenhliziyo ke manje. Nayi into ngithathekisa kakhulu ke bazalwane ukuthi kuthiwa uEnoch lesimazi ukuthi wayehamba noNkulunkulu, ukuthi wahamba kanjena ngalolu hlobo noNkulunkulu. Ukuthi wayengagcini nje ekamereni ukukhuleka, kodwa wayeqhubeka futhi nasosukwini ekhulume noNkulunkulu ngenhliziyo. Bese kuthiwa bazalwane, lemikhuleko lena esenhliziyweni iyakhuphuka engathi impepho enuka kamnandi emakhaleni kaJesu. Seyizwa lento bazalwane. Bese kuthiwa uSathane akakwazi kumnqoba umuntu inhliziyo yakhe ehlele uNkulunkulu ngalolu hlobo. So bazalwane, masifisa ukuthi singanqobeki, masifisa ukuba nobudlelwano noNkulunkulu, indaba bazalwane ngempela zokuthi njalo kancane kunomngane wami oyithile engimthintayo, kancane kunezindaba ezithile engiyikhulumayo, ukuhleba ukuthili konke lokho bazalwane akubeke eceleni. Ake kuxhunywane noNkulunkulu bazalwane. Lithi iBhayibhile, acquaint now thyself with him and be at peace. Ithi jwayelana naye manje uthole ukuthula. Sayibona leyo nto bazalwane. Na enye indlela yokuxhumana noNkulunkulu naye la mawufuna ukuba nobukho bakhe, presence yakhe. Angisho yakhumbula incwadi kaMateyu 28
uverse 20 uJesu uthini? Uthi bhekani nginani kuze kube sekupheleni komhlaba. Siyakhumbula? Kodwa abantu abaningi abalinaki leli verse elingaphezulu uverse 19 ukuthi yini ayimenza ukuthi athi unathi. Uyasho kuverse 19 uthi hambani nenze abafundi izizwe zonke. Ngamanye amazwi uthi uJesu unathi mawukuthi siyahamba sifundisa izwi lakhe. Mawukuthi siyamsebenzela. Yazwakala bazalwane? Izwi likaNkulunkulu lithi siyasebenzisana noNkulunkulu. Asizweni. Asinokuba seKorinte bokuqala. Chapter 3. Kufuna nje siyibone lento ngendlela emangalisayo. Kuverse 9 bazalwane. Yasichazela ukuthi kahle singa njengoba thina sila emhlabeni singabalandeli sizikhozi zikaNkulunkulu. Singabasebenzi kunye naye. Ecabanga leyo nto ukuthi umsebenzi kunye noNkulunkulu. Uthi umpostoli Paul la ngoba seKorinte bokuqala chapter 3 verse 9. Ngokuba thina siyizisebenzi kanye noNkulunkulu. Sayizwa leyo nto? So uthi uNkulunkulu sini? Siyisebenzi kanye naye. Uthi nina ninsimu kaNkulunkulu, nisakhiwo sikaNkulunkulu ekhuluma nabaseKorinte. So uthi bona abavangelayo umpostoli Paul and sonke sinethuba sokuthi senze lokho. Uthi siyisebenzi kanye naye uNkulunkulu. Now wonke umuntu bazalana okuyasebenze uyazi ukuthi abantu okhuluma nabo isikhathi eside kakhulu, abantu osebenza nabo, ngesinye isikhathi thothi uspend isikhathi eside kunomuntu osebenza nayo ukudlula abantu ohlala nabo ekhaya. Ngoba umuntu osebenza naye bazalane phela uyadinga ukuthi lokuxhumana naye nikhuluma ngendaba zomsebenzi angisho, ngoba ukuze umsebenzi hambe kahle kumele kukhulunywe. Sayibona leyo nto? That's why abantu abaningi abasemsebenzini bagcina vele sebenabangane emisebenzini ngoba abantu labo ohlala nabo isikhathi sonke. So manje uthi uNkulunkulu naye ukuze sizwane naye, sixhumana naye isikhathi sonke, asisebenze naye. Sayibona leyo nto bazalwane? So indlela leyo bazalwane yesithathu yokuthi sixhumana kanjani noNkulunkulu. Eyokuqala ngithe siyafunda ngothando kaNkulunkulu through impilo kaJesu. Okwesibili bazalwane umkhuleko sikhuluma noNkulunkulu. Okwesithathu ukusebenzisana noNkulunkulu. Yizwa lesicaphuna. Education page 264. Iti those who reject the privilege of fellowship with Christ in his service reject the only training that imparts a fitness for participation with him in his glory. Kuthiwa labo abanqabayo bazalwane intokozo yokuthi babe nobudlelwane noJesu emsebenzini wakhe. Sayibona lo bazalwane? So kuthiwa ubudlelwane sikuthola kanye noJesu kephi? Emsebenzini wakhe. Ilo nto bengifisa siyibuke nje kulesicaphulo bazalwane. So bazalwane yathi ngempela singake sizinikele simsebenzele uJesu. Singavinjwa into eziningi nje bazalwane zingenamsebenzi. Abantu abaningi bavinjwa bazalwane imisebenzi yabo. Umsebenzi wakhe umuntu uthatha isikhathi sonke akwazi ukuvangela. Omunye umuntu avinjwe uthando lomhlaba. Thothi umunye ngenxa yokuthi mhlambe akanaso isikhathi esiningi kakhulu, kodwa unazo mhlambe izinto, unayo imali, ebengenza ukuthi imali yakhe yenze lento bezoyenza naye. Ayenze kanjani na? Ngokuthi asize laba abawenzayo lo msebenzi kaNkulunkulu. Sayibona leyo nto? Kodwa umuntu omunye akayenzi leyo nto ngoba uthanda izinto zomhlaba. Imali ithi ingena ibiphuma lana yingubo. Ithi iyangena iyaphuma lana izimoto ezintsha. Ithi iyangena iyaphuma lana yilokhu nalokhu. Sayibona leyo nto bazalwane? Uyazi kuyakhulunywa indaba eyakenzeka ngempela ngomuntu wayidoba, wayiphila ngakho ukudoba le eAmerica. Umuntu wase-Italy kodwa ehlala eAmerica ngama-1900s. Lo muntu wayidoba bazalwane, and njengoba wayidoba nje ngelinye ilanga ukuthi wabamba iy'nhlanzi ey'ningi. Ngemali yanamhlanje singathi leza iy'nhlanzi bazalwane zazingacishe zifike nako-100,000 indlela ayiningi ngayo imali ayibambile. Yabo? Inhlanzi ayibambile and ayitakile zifake kumabhokisi. Kulo mkhumbi wakhe ifake emabhokisini kulo mkhumbi wakhe nje zizitaki. Kwathi sahamba bazalwane kakunenkungu. Wabona umuntu engathi awunanga umuntu engathi yaminza nje emanzini. Wamthatha wamsindisa wamfaka la phakathi. Mayithi siyahamba inkungu yaqala ukclearisha inkungu.
mathi yabuka hawu baningi labantu wahambe ebasindisa ukuthi into eyenzeka bazalwane ngumkhumbi wawuthwele abantu abagulayo kwesinye isibhedlela sasilapha eAmerica I think ngase San Francisco sagcina lo mkhumbi lo wagcina ulimala abantu baminza manje nabo abanye ke besaphila so naku sekumele abasizeke manje eloke bafaka kwathi kusahambe nje isikhathi esincane bazalwane wabuka ukuthi nawo nginenkinga ke manje abantu basebaningi emanzini kodwa sesiphelile isikhala emkhumbini ngizokwenzani kodwa waqala walikhipha ibhokisi lokuqala lo fish wafaka abantu wakhipha elinye wafaka abantu wakhipha elinye kodwa wagcina seyikhiphe zonke izinhlanzi bazalwane bekuyimali yakhe leyo azophila ngayo nomndeni wakhe kodwa ngenxa yabantu babesifa phambi kwakhe wathi lento yebo ngiyavuma ukuthi ngifakele imali kodwa nabo abantu bayafa wakhipha yonke into bazalwane wakhipha yonke into sayise leyo nto bazalwane lokuyidela okungaka ingakho kumele uyibuze na njengomzalwane ukuthi kowakho umkhumbi ngaba eziphi izinhlanzi ezivalile isikhalo ukuthi angabeki umuntu ozozuza insindiso ngawe noma bengishilo ukuthi abanye imisebenzi yabo ithatha sonke isikhathi bazalwane enangisho abantu bahlukana nemisebenzi kodwa umsebenzi okwenza ukuthi ungakwazi ukuvangela lapho kulo msebenzi onjalo bazalwane udinga ukuthi kuhlukane nawe impela ngoba bazalwane uJesu mayibuya masinya akazobuza imisebenzi ukuthi mawuyiphoyisa ubambe igebengu engakhe siyabona lonto mawukuthi uthishala abuze ukuthi ukawakhipha abangakhe esikoleni izingane zakhe uJesu uzobuza ngemiphefumulo uJesu bazalwane njengoba ngisho ukuthi nabantu abanye abanamabhizinisi bona izinhlanzi ezisemkhumbini yabo yini uthando lwezinto zomhlaba thola umuntu unemali eningi ibingangena le mali igijime ngempela yenza umsebenzi kaNkulunkulu umsebenzi kaNkulunkulu uyasokola kakhulu kodwa abantu babhizi nezinto eziningi so bazalwane ngathi ngempela ukufa kaJesu kungasithinta ngoba abantu bathengiwe ngegazi bazalwane sizothola ithuba lokwenza izinto eziningi ezulwini so lithola ithuba lamaholide abanye bathatha imali yonke kuhanjwa amaholide nje kuphela useParis useDubai uyazi ukuthi mase sezulwini bazalwane sizothola ithuba lokuhamba size sondele kanje ezinkanyezini siyibuke izinkanyezi sibuke imihlaba besingayazi siyabona kuzobe kumnandi ezulwini bazalwane nobukhazikhazi labantu abaspend imali eningi manje bafaka izikhazikhazi bazalwane ezulwini bazalwane kunama mention obukhazikhazi obumangalisayo siyayizwa leyo bazalwane kodwa iyodwa into ezulwini esike silithola ithuba lokuyenza ukusindisa imiphefumulo yobe sengaseke imiphefumulo yokusindisa ezulwini so ake senze manje bazalwane manje la emhlabeni lento esinethuba lokuyenza lana kuphela siyibona kube yiyona nje ehamba phambili bazalwane sindisa imiphefumulo ake bazalwane ngiveze nje lama video ambalwa bese siyavala la bengithe ngizowaveza ukuveza nje ukuthi kungani bazalwane befisa abazalwane ukufaka lama digital currency le mali yamakhompyutha ukuthi kungani bazalwane yabona nje asibuke nje le video bazalwane ngicela sibuke ukuthi kuthiwanda sizobuka ukuthi bazalwane isizathu sithini. We are going to have to address all the issues of anti-money laundering, financing of terrorism, privacy of users and all the information, the appropriate technology that will carry that digital currency. And this is, a project that will probably take us 2, 3, 4 years before it is launched. So bathi lana ngala digital currency lento izobasiza ukuthi ama-terrorists bakwazi ukusheshe bawabambe. Siyabona lento bazalwane kumele ba-address le nkinga ama-terrorists and ayibale nezinye izinto abese sithi futhi lento ngenzeka ithathe 2 years or 3 and yazi le video le yayikhulunywa ngonyaka u-2020. So bazalwane mayithi lento ingabasala just 2 years kumele sibone ukuthi yinto ngempela esheshayo. Now ngifuna ukuyithinta le ndaba ayikhulumile ama-terrorist. I-terrorist yini? I-terrorist ngumuntu bazalwane ohluphayo umphakathi. Sayizwa leyo nto noma kungani ayenzayo.
And manje sitsheniwe bazalwane njengoba besifunda sisaqala isifundo sethu ukuthi kuzohamba kuthiwa thina esigcina isabatha singama-terrorist, thina esihlupha umhlaba ngokugcina kwethu isabatha. So do you see ukuthi le digital currency izosiza manje ukuthini ukutracker thina ukuthi labantu nambe senza imali nambe senza imali and sigcine sivalele kungasingakwazi ukuthenga nokuthengisa. Ake sibukeni ke bazalwane enye video futhi esivezelayo ukuthi masisebenzisa le mali le yama-computer asikwazi ukuthi bazalwane sibe anonymous, ngamanye amazwi asikwazi ukuthi bangasazi. Siyabona leyo nto, ayisibuke. If we were to pursue a CBDC, it would at a minimum have the following 4 characteristics. First is intermediated. Second is privacy protected. But third is identity verified. So it would not be anonymous. It would not be an anonymous bearer instrument. So it would not be anonymous. It would not be an anonymous bearer. Siyathola bazalwane kule video ukuthi ngempela mawukuthi ayisebenzise isiZulu loba ukuthini uthi awukwazi ukuthi ube anonymous, ngamanye amazwi awukwazi ukuthi ungaziwa, awukwazi. Every transaction oyenzayo government iyayibona. Mabethi bazozama ukukhusela i-privacy yakho, basho ukuthi bazokwenza ukuthi ama-transactions wakho ngeke bawa expose kwi-public noma kumanye amakhampani, kodwa bona bazobeyibona yonke into. Kodwa manje inkinga esihlangabezana nayo bazalwane ukuthi lo mbuso lo uzobona yonke into, i-government uyena futhi ozobe sewushushisa ngokwesiprofetho. Sayibona leyo nto? So sinkingeni ngempela bazalwane. And asizweni ke bazalwane eyesithathu yabona lena iyathutha ngempela. Lena ikhuluma lento ekhulunywa ku-Revelation kwisambulo chapter 13 verse 17. Lena iyasitshela bazalwane ukuthi asikwazi ngisho ukuthenga asilaleleni. Digital currencies could also increase the potential for state intervention in everyday transactions. It becomes much easier for governments to completely block your ability to pay for something. Sayeza bazalwane le video ithi asukwazi ukuthenga mawukuthi uhulumeni akafuni isithenga. So ngamanye amazwi uhulumeni uzoba namandla la ukuthi mayengafuni ukuthi wenze into ethile ngemali yakho awuzokwazi ukuyenza. Cabanga ke lapho esimeni situation la imali yephepha ayisasebenzi, sekusebenza le mali yecomputer kuphela sebeyivalile, awusakwazi ukuthenga inhlobo. Yilento uNkulunkulu ayishilo encwadi esambulo. Ingakho bazalwane ukuphuma emadolobheni kubalekile ngoba awukwazi ukuhlala edolobheni ube ungakwazi ukuthenga nokuthengisa. Sayeza leyo nto. Kanti emaphandleni bazalwane kuyimanje nje sinama-beetroot la, sinezinto la, sinamakabishi la esiwakha ensimini. Siyabona leyo nto. Kodwa ngisho nami bazalwane ngihlala la emakhaya ngiyabona ngabikho ready. So kukangakanani ke kumuntu osesedolobheni bazalwane asimnxuseni ngempela uNkulunkulu. Kahle ukhuluma iqiniso. Iyabona bazalwane lezi zinto ngiye ngikhule ngithi uNkulunkulu engathi ungabe uyidelay ngoba sibaningi asikho ready. Kodwa bazalwane makwenzeka ukuthi azideleyeki asiphangiseni. uNkulunkulu angasiza ukuthi ngesikhashana esincane senze izinto ezinkulu bazalwane mawukuthi ngempela siyafisa sisize. Manje bazalwane bengishilo ekuqaleni ukuthi abantu abaningi le mali esikhompyutheni abayifuni, kodwa kunento ezokwenza ukuthi bonke abantu bagcine sebengenile kuyona nakanjani. Ayisibukeni ukuthi yini leyo bazalwane, ayisibukeni. One risk associated with CBDCs is that in an extreme situation, such as after a financial crash, you could see people withdrawing their deposits from commercial banks and opting to store their money in digital currencies backed by the central bank. Kule video kuthiwa into engenza ukuthi bonke abantu bakhiphe zonke imali zabo emabhangini bazifake lapha kuleli kwibhangi leli lahulumeni kule mali edigital, kuthiwa kungaba ukufeyila kwemali noma ngaba i-economy mayicollapse. Lokho kungenza ukuthi abantu ngempela imali bayikhipha emabhangini bazifaka kule mali esekhompyutheni, ucollapse ke-economy bazalwane. Sayizwa leyo nto. And ngempela bazalwane kunjalo. Kungani bezokwenza kanjalo abantu ma-collapse economy? Yingoba ibhangi bazalwane maliphelelwa imali, uyazi ukuthi ngisho noma unemali oyifake ebhangini uyakwazi ukuthi uyiluze. Kodwa uyazi ukuthi uma ngabe imali yakho ikuhulumeni iku-reserve bank awukwazi ukuyiluza ngoba vele uhulumeni uyena ophethe zonke izinto. Siyabona leyo nto. So uhulumeni awakwazi ukufeyila. Kanti uma usebhangini eli-privately owned
malifeyila lifeyilile ayikho into ongayenza siyabo lizobe likoleta wena nabanye abantu abaningi anohulumeni awukwazi ukuthi enze kanjalo bazalwane. So ingakho abantu abaningi makufeyila i-economy abantu abaningi bazokhipha imali bazifake kule central bank digital currency bese ke ingene kanjalo ke bazalwane. Ingakho ke labantu bazalwane abasetshenziswa usathane kulezi zizwe lezi ingakho befisa ukuthi umnotho vele ufeyile. And mawubuka bazalwane buka asibuke le article sasibonile bazalwane ukuthi umnotho uyafeyila. Sayibona leyo nto sayifunda le last week. Naye yasitshela 90% chance ukuthi next year 2023 umnotho uyafeyila. Naye yenye isitshela ukuthi next year kungenzeka ithi lena ekupheleni kwalonyaka le kungenzeka ukuthi Eurozone ingene kwi-recession. And futhi abasho nokuthi kungenzeka bathi iya kuyona indlela abanesiqiniseko ngayo ekupheleni kwalonyaka nje bathi umnotho we-Europe uyafeyila. So ingakho ke nakhona bezama ukuyisheshisa le ndaba le yemali yekhompyutha. And bazalwane makungene le mali yekhompyutha siyazi ukuthi sesekugcineni kuphelile. So bazalwane ngiyaninxusa ngomusa kaNkulunkulu. Ake sizinikele kuJesu. Ake sifunde impilo kaJesu bazalwane. Ake sibukeni le ndoda. Oh bazalwane. Asibukeni le ndoda. Inkosi yezulu eyadela konke isihlalo sobukhosi. Eyayikhothomela izingilosi yazinikela ohlazweni olunje njengoba silibukile. Siyambona uPilato bazalwane uyikhombe ngathi akuyilutho uthi lona ngimenzeni ke lona. Obuye bazalwane nemvimbo emqolo emhlanje nomqhelo wameva. Oh bazalwane. Into bazalwane mina ngabe yasikhuthaza ehlukaneni nesono. Sihlukane nokuhleba, sihlukane nokubamba amaqhubu. Sizame ukuthi silungise emindenini yethu la konakele khona. Oh bazalwane uNkulunkulu asisize ngempela. Ake sivaleni ngomkhuleko ngoba usizo solithola ngomkhuleko. Nkosi enothando olumangalisa kakhulu siyakubulela ngento esiyifundile. Ndiyakucela ngoNkosi yezulu ngegama lika Yesu Kristu. Njengoba sibona Nkosi ba umhlaba uyaphela siphila emngceleni Nkosi sisemngceleni ngokwempilo wobonke obunaphakade wekanani elingunaphakade. Siyacela Nkosi usincede sibe nokuzinikela kuwe. Cela usincede Nkosi sonke abantu ababukele Nkosi abamamele isifundo esi ubancede Nkosi imindeni yabo ukuncede nabo uqobo Nkosi sibe namandla okunqoba isono ngokuncedwa nguYesu Kristu. Oh ndiyakucela Nkosi yezulu please Lord. Ndiyakucela kakhulu ungenelele. Please Baba. Ndiyakucela nje Nkosi ukusinda kwemphefumulo. Ixesha Nkosi lisekhona. Please Father cela usincede. Cela konke ngegama elihle elinamandla lika Yesu Kristu. And as for me, I will behold thy face in righteousness. I shall be satisfied when I awake with thy likeness. I want to be